میگردانم برادرها و دوستای عزیز و آن نفرایی که خب تازه به پخش مستقیم ما پیوند شدین. خب خوش آمدین برادرای عزیز به شبکه اسماعیل تاجیک. برادرای عزیز، من گرچنده که در وطنم باشم ولی هوش و یاد و فکر و خیالم با غریبای با برادرای هسته که در ملک غریبی قرار دارم. اون برادرایی که در شهرهای روسیه کار و فعالیت میکنن. باور کنید چند روزه که همه حادثه های ناخوش شد، همه ترک شد در مسکو، قدر زیق هم قدر همه یک غم گلوگیر کردگی ما نمیدونم ای کدام حساب باشه. شاید از اون حسابه که دوستا و برادرها و رفیقای من همشان در غریبی هن، از همین خاطر مهر و محبت دوستا شاید باشه. دویم در نمازمون دعا میکنیم، در نمازم دعا کردستم که الله نازنین ساق و سلامت غریبای ما را به نزد پدر و مادر، به نزد خویش و اقربا به وطن عزیزمان برگشتن نصیب کنه و الله نازنین در کسب و کاراشون برکت یا برارت یا و الله نازنین تمام غریب بچه ها و اپا و خواهرای ما را که در ملک غریبی هستند از چشم بد دشمن در پناه زی خودش نگهبان باشه. قضیه که در مسکو شده گذشت، باور کنین خیلی روحیه انسان میشکنه و خیلی چیزا را با میآموزه برای هر یک نفر، برای هر یک انسان. علال خصوص یکم چیزی که آموخته شد، من آموختم از همین قضیه گذشتگی، این خب احتیاطکار بودم. علال خصوص در داخل شبکه‌های اجتماعی وقتی کار و فعالیت میکنین، وقتی که از داخل شبکه‌های اجتماعی یگون نوار تماشا میکنین یا اینکه یگم نوار پدیلیت میکنین یا اینکه یگم نفر قطعی طریق تلگرام یا طریق واتساپ وقتی صحبت میکنین، باید احتیاطکار باشین. زیرا همین کمبغل در بالای اشترام پشتش سگ میگزه میگن. گرچنده در ملک غریب کار و فعالیت هم کنیم ولی ما برای همون مردم، برای همون ملت بیگانه ایم. گرچنده ما جان مونه در جانشان بریم چسبانیم، ما بیگانه ایم. برای همین احتیاط کنین، دیستانسیا گیرین، همشان دیستانسیا گیرین. خب زود باور نشوین به هر گونه اعلان ها و به هر گونه آویزهایی که در شبکه های تلگرام و واتساپ گروپ ها و یا اینکه در یگون جوای میشه باور نکنین. خب از هر یک گروه هایی که هستن، مثال همین گروه های بدخواه و گروه هایی که دشمن انسانیت هن، گروه هایی که ضد انسانیت رفتار میکنن، دوری جوین. برادرای عزیز، عقلتون کار فرمانین و فراموش نکنین که هر یک تیما را برادرای عزیز پدر و مادر، خویش و اقربا، زن و فرزند، اپا و خواهر در وطن انتظار هست. باور کنین برادرای عزیز، هم قدیلم برای هم بچه‌هایی که خب همه حادثه مسکو داشتگی دستگیر شدگی، دیلم براشون گنده میسوزه. تا کجا آنها گناهگار هستن یا نیستن این شی یگان تیما نمیدونیم و من هم نمیدونم برادرای عزیز. ولی من در چهره همون انسانو همین گونه انسان بدخواه و همین گونه انسان آدمکش و تروریست و همین چیزا در چهره ویو نمیبینم. در چشمان ویو وقتی که نظر میکنی همون چیز دیده نمیشود. خب ولی حقیقت در نزد الله دعا میکنیم که الله نازنین حقیقت آشکار گردانه و الله نازنین کی گناهگار، کسی که گناهگار باشه، الله نازنین در همین دنیا به سزای عملش رسه و در قیامت در دوزخ ابدی پرتویش اندازش. به همین خاطر برادرای عزیز به حد غمگینم و به حد از همه شما خواهش دارم، التماس دارم، دشنامای بجا نکنین، زود باور نشوین. مقصد بیهوده و بهوده هر کس ده هر گپ نزنین، در هر جا هر سخن نزنین، احتیاط باشین. من چند روز میشوه میخوام همین پرامو افیر کنم، همراه شما صحبت کنم و سبب اونه که خیر رمضان های
кору бор дорем бо ис свет нестай даи мо дар деҳаҳо зиндагӣ мекунем дар тоҷикистон деҳада зиндагӣ мекунем свет ки нест связо систай ба ҳамин хотир прамо эфир карда намешавад ва алҳамдулилло ҳамин рӯз хайна бо связ состар шудай прамо эфир кардам гуфтам қатитон суҳбат кунам. хоб мега ки нокарда гунаҳ дар ин ҷаҳон кист бигӯ он кас ки гунаҳ накард чун зист бигӯ. хулоса давомиш ин шеър дарозай ҳамин ҳар як инсоне ки дашном мекунену гапҳои ноҷо мезанен як бор худтон фикр кунен ки шумо бегуноҳен, шумо магар бегуноҳен, шумо магар гуноҳ надорен, гуноҳ накардаен. пеш аз оне ки як нафара дашному фалонату кунаму ихеле ухеле мегӯен як бор худтон ҳамин хел сартон ақапену фикр кунен ки худтон дар зиндагӣ чӣ гуна инсонем. ҳар инсон дар назди виҷдону дар назди худаш бояд дона хатогию гуноҳҳои худша. Не танҳо шумо ғамгин, кулли мардуми муҳоҷир ғамгинанд. аллоҳ тамоми мардуми муҳоҷира нигаҳбон бошад. На танҳо мардуми муҳоҷир, тамоми тоҷикистон ғамгинай бародарои азиз. خیال میکنم در این قضیه کشیده گذشت، در این قضیه تمام ملت تاجیک نه تنها در تاجیکستان زندگی میکردگی تمام انسانیت غمگین شدگی، تمام تاجیکا غمگین شدگی، در جایی که قرار دارن ندارن غمگین شدگی برادرای عزیز. خداوند حق آشکار کنه. اسماعیل در وطنی، بله من در وطن قرار دارم. خداوند حقیقت آشکار گردانه و خداوند ساق سلامت تمام غریبا را به نزدی پدر و مادرشان آمدن نصیب و روزی گردانند. دیگه چی گویم برادرای عزیز؟ آوازات پست و بلند میشود. نمیدونم شاید حساب زنگم زدن ممکنه همین حساب باشه. زنگ زدن ممکنه همین حسابه. برادرای عزیز، کدام نفرایتون که میخواین صحبت کردن در پخش مستقیم ما سیلکه را در انشالله وای کنین سیلکه را در تلگرام میپرتم دروین در پرامو افیر صحبت کنیم. افیر شاوده نفهمیدم. انشالله افیر حاضر اینه، حاضر افیر هفته سای برادر رجب علی شیرالی حاضر افیر کردگیم. همی حاضر پرامو افیر هفته سای شب در نمیتونم افیر کرده. شب شام میشه میریم ترابی میبینیم دیگه نمیشه نمیشه گازده برادر. برای چی یک بار کنکورس کنو رو نمیگین که حرامه. گفتگیم کو برادر شهرت 10 بار زیاد گفتگیم. تو значит ویدیوی منو تماشا کردگی نیستی برادر جان. سلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آمین. سلامت باشید قابل بای. آمین. اسماعیل نه تنها شما غمگینید، ما در گریه های این بچه ها گریه میکنم. تمام بچه ها توجیه خداوند در پناهش نگه داره. آمین 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 آمین. از سبب ویدیو کم کردنم از سببی در تاجیکستان قرار داشتن مای برادرای عزیز در تاجیکستان قرار دارم. کار و بار خانه در کار و بار بسیار به همین خاطر وقت نمیام که ویدیو کنم یا در یگان موضوع افیر کنم گپ زنم. کدام وقتی که خالگی میام میبرم یگان چی گپ میزنم کو ویدیو رو کردم به ویدیو نیست. بله تاجیکستان چند شده است؟ بلیت تاجیکستان چند شده است؟ برادرای عزیز کدام برادرایتون که برادرای که چیپته هواپیما در کورای در رقمای واتساپ ما زنگ زنین چیپته هواپیما را نرخ نوش پرسون شوین.
сози хуби алҳамдулилло мешава раҳмат бародар. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салому алейкум додари Апаш дар аққи ғарибо дуогӯ бошен. Ҳатман дуогӯем ҳама вақт. Иншаалло дуо мекунем барои ҳамаи ғарибо. خب برادر дуогӯ бошед. Иншаалло рӯзои наздик маълум мешавад. Иншаалло бародари азиз, иншаалло маълум мешавад ҳамаш. خب исмоилҷон бисёр мехостум эфирта тамошо кунам, заряд нест. Иншаалло шаб тамошо мекунам. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Рости бародар, кадом бародар мехостам бародар дар эфири мо иштирок карданд. Силка дар телеграм группаи тоҷикони Русия ва дар канали телеграми Исмоил Тоҷик Парфтагия медроен. дар ҳамун силка ворид мешен, мебиёен дар прямой эфир ҳамроҳ суҳбат мекунем. Салому алейкум бародар. сози хубӣ, хуш омадед. бародар, оиди ҳамин темае ки рафтаистай нашоти мигрантҳои тоҷика бера кардан, нашоти ӯе ки тоҷикоро нангор кардистанд, гуфт гапҳо чӣ хеле ки мегӯям, мо на тарафдорӣ мекунем, на мегӯем ки кардагия намекора, барое ки то ҳозир ягон факти аниқ нест. мо бе ягон факт доказателства ӯро бурда судитка маҳкам кардагиянд. хай шуе ба мардуми русам, ба мардуми тоҷикам, ба ҳама маълум шудагиай. як чиза ма бояд қайд кунам, хай дар эфири худатон ҳастем, навдур омадем рости гап. ҳамеро мехостум қайд кунам ки нафарое ки якта ба эци хидмон биромаду баъдан Усмон биромад гуфт ки туморо айтарӣ гуфтӣ. дар оҷа Усмонам хато мекунад. нашоти ӯе ки мардуми рус худаш мегӯяд ки ин кора накунен. мақсад блогерон мегӯяд ки телефонотон дар фалон ҷотон, ба он мақсад мегашон ки чизере ки ҳоли подтвердид шудагӣ нестай ва ё хеста гуфтаистанд ки чизере ки шумо айда содагиен, мо дигар баргардонда наметонем. пас барои чӣ бародар Идрис, ҳамин гапа манам гуфтагиам дар видеом ки блогеро мақсад ҳадаҳа нашавен, зуд хулоса набурорен ва ҳамн бачаҳоро дашном накунем. ба гапи хуб ман фаҳмондагиам. мешуд ба гапи хуб фаҳмонда. хай ва як кантар груба гавзар, ҳар хел муомилат дора, муошират дора, вале иҷа бояд ҳар ду тарафа фаҳмидан дар кора, барое ки инам ай ҳисси дӯстдории ватану миллаташ гап задагиай, ваям ай ҳисси дӯстдорию ватану миллаташ гап задагиай. инам барои тоҷик гап задагиай, ваям барои тоҷик гап задагиай. просто ино ку хез зуд якдигарро фаҳмӣ кардаги нестанд. атак хе беси фикр кунӣ, ягон гапи вай нест, гапи сахт нестанд. Усмоншон, Усмон, Лангарӣ ино фақат яктарафа гап задагиянд. бобоҷон 88 ё фақат яктарафа гап задагиянд. ма чия дар назар дорам яктарафа ки фақат мегӯяд ки бахшиш мепурсад. мегӯянд ки мо чизере ки шумо айда содагиен дигар баргардонда наметонем. инҷа савол ба даст меояд, ба савол меояд ки мо бояд баргардонем ҳамра. тачне мо кардем ки мо баргардонем. не охи барои бигӯянд ки мо бояд кардагем баргардона, нафаҳмидам. дошта бошам ва ҳам хелас. чиро бояд баргардона, нафаҳмидам. бобоҷон 88 мехеза. Не, дроп нету. бобоҷон 88 обращение мекунад ва забони русӣ хати мегӯяд ки чизере ки шумо айда содагиен, мо ӯро дигар баргардонда наметонем ва баъдан мардуми тоҷик худро пас мезанад ва чора мегӯяд ки шумо як хеле танатон бои гӯҳи гов мекунад, чӣ мекунад гуфта ҳамхел таҳқир мекунад. инҷа ба ҷои ӯе ки рӯҳбаланд кунад мардуми худмонро бохеза гӯяд ки хорошо фаҳмидем ки ҳамира шумо дар калами ё задестен. шумо як видео як камере ё ки як навори пешкаш дем ки ай ҳамн крокс хол бошад ё ки як чига бошад. бигӯяд ки мо тарафдори ай террорист намекунем ва намегӯем мо тарафдори ай террорист ҳеҷ гоҳ намекунем ва ҳамон отрицать мекунем ки мақсад чӣ фаҳмонам террорист на дин дора, на миллат дора, на нажод дора, на худо дора. барое ки вай террористе. вай дар фарқ надорад зане, кӯдаке, касе боша набошад, кишта мепартояд. вай ҳамин мақсадаш.
дальше чира гуфтанӣ. Ва инам бояд хуб қайд кард ки кредит надорам ҳамин чиза. Не ки гашт мардуми худмона бачаҳои худмона таҳқиқ кард, худмона кард ва гуфт ҳеҷ чизере ки шумо айда содагин он баргардонда наметавонад. Точнее ин яктарафа гап зад, фақат ай тарафи ӯ гап зад. Ман намедонам айсаб ӯй бошад ки я гап гум ки ман видеои ягонташа тамошо кардаги нестам, барои ки дар Тоҷикистон гуфтию гапо ки якумш ки ман кору борум бисёра, дуюмш связ нест, сеюмш свет нест. Вақтам намеён ки ман шинам видеои ҳар як тина тамошо кунам, хулосаи худма бирорам. Ман фақат ҳам видеое ки асосӣ мавзӯаи аввалро тамошо кардагим, тамом. Ҳам чизои асосиро ай таги видеои блогероро ягонташа тамошо кардаги нестам. Намедонам дар чӣ мавзӯъ ҳозир худат гавзеси, дар кадом бора гавзеси. Неке видеои Усмона ман Инстаграм кор мекунам, кам-кам Инстаграм да медурам, тамошо мекунам. Аксар Ютуб да иҷа сус кор мекунам, Инстаграм соза. Инстаграм да дида будам видеои Усмона, историяш да дида будам, ва видеои ӯ баецам да история ҳаму кадоме дида будам намедонам. Таги хеле не меги ки бобоҷон хеле видео карай фалон, ман ягон ти видеоро тамошо накардам. Некем чӣ гуфтанем, ҳар ки ҷое ки боше ғарибо эҳтиёт боше. Хулосаи гапи ман ҳаминай. Мақсади ман як чизае ки эҳтиёт боше, зудбовар нашен. Ҳамун гурӯҳҳоу WhatsApp группаву Telegram группаву ё ин ки ягон Telegram каналое ки ҳастай, ҳамин чизо да даъват мекунанд. Ман мегӯм ки бовар накунанд, мардуми тоҷики худмон бояд ҳушёр бошанд, зиракиро аз даст надиҳанд. Ман як чида ҳайронам ки ҳамин қадар мегӯй бо мебинӣ бо ҳамун группа мошенник биромад, ҳамун группаҳо бо ҳилагару чӣ қавру бало биромад. Ба ҳамин хотир ман эфир кардам ва ҳамдардӣ баён кардам барои мардуми тоҷики худмон ки бисёр ғамгинем, ғамшарикем гуфта ҳамроҳшон. Атак хел ман ҳоли обсуждани видео ягон каса кардани нестам дар эфирам. беҳтар мешавад ки беҳтар мешавад ман обсуждани видео ягон каса карданирам нестам ки фалони чӣ видео кара, фалони чӣ гав зад. ин чизе ҳар касе чизе гав зад ба худаш пеши худаш мона. Хайли михел. Ман ҳамира мехостам қайд кунам. 13 штук сейчас закрою. Да, 12 штук принято. Стоп. хоб хай бинем кор борота бин бародар Идрисҷон инҷа як бародари дигар ҳамроҳ вай каресай ваям да вай кунем ин қад суҳбат кунем барое ки связам суста яке мурданаш мумкин аст. Хоб рад алон ябон хоб давай. бародаро ҳар гап нанависонен охи як бехато дар дунё ҳечка неста. Исмоили бақувват гап нест. Акай Рустам салом алейкум, сози хуби тенҷи бародар. Мардум чӣ хеле мардуми Приморский созанд, мардуми Санкт-Петербург чӣ ҳол доранд? Таги шашум созай ҳамашон. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракат. Шомаҳмад бародар гапои ноҷо назан. ваям я бародари худмон, ваям инсон, ваям бехато намеша. Ҳама хато дорад дар ин дунё. Бе чӣ намеша, муҳими якдигар фаҳмӣ кардаву хатои якдигар ислоҳ кардан. Тамом. Хоб, салом алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. Созен хубен бародарои азиз. Есть 800 рублей на донат. Бачане ки қатъиян Майнкрафт безор кард. ҳама созай нависта. Хайр, худованд соз бошен, ҳама каса тент бошен. Алло да потон хора назанаву коротонда барору муваффақият. Тоҷикистон гармай. Тоҷикистон гарм буд, ҳамин рӯз камтар хунук шудай. ҳамин рӯз камтар хунук шудай. хоб атаки хегирем гармай Тоҷикистон ҳозир. чаро Юсуфи даврамро даридед? ака Исмоил кору чӣ хеле? Алҳамдулиллоҳ коро созай бародари азиз, алҳамдулиллоҳ. Ама хуб аст. Салом алейкум аз шаҳри Москва. На каком языке разговариваешь? Магар умри ҷавонашро надидед? Тоҷикистони мо ободай боз ободтар шавад. Тамоми муҳоҷирон дур аз ватан баргарданд ба Тоҷикистон. ни обод мон ба пеши падару модар, зану фарзандошам. Амин, амин, амин. Амин. хоб
шиҳол дорем. кадом бародарое ки мехоҳед дар эфир суҳбат кардан, силкаи эфир дар канали телеграм, канали Исмоили Тоҷик ва телеграм группаи тоҷикони Русия партофтагӣ дурен, дар ҳамуҷа силкаи ютуб мондагӣ рост медурен, суҳбат мекунем. ака билет чанд шуда? Билет бародарое ки билет мепурсем, барои билет дар рақами WhatsApp монависонен ё ин ки промои дар ҳамон рақами WhatsApp занг занен, нархи билета ҳамаша мефаҳмем. ман аз шаҳри Ваҳдат аз деҳаи Симиган. ака билет чандай? Чанд шудай? кай бармегардӣ? Иншааллоҳ баъдаи Рамазон насиб кардагӣ бошад, баъд аз Рамазон иншааллоҳ мерем. чӣ нависонда? Ганлия тез тез гирин. Зиндаву саломат бошӣ Исмоил додар. саломат бошӣ бародар, саломат бошӣ. Алексей Владимиров назонад ту ҷалаб. худу ҷалаб. ҷалаб бача. исмоилҷон раҳмат, ғарибора дилбардорӣ мекунем. ғарибора дилбардорӣ мекунем, бо ин хеле одамоша бин чӣ нависондиям. Хоб, скажите привет. Валюха, привет. чӣ гап хабарҳои дига? Эй мардум, ку гап занен ягом чӣ? ака ид каяй? Ид наҳамдай? Наҳамдай даҳамдаям хеле. иди Рамазона гузаронем, иншааллоҳ мебиёем бо кору бо ғарибӣ. ман медонам ки шумо чӣ нависондиста ин, ман нафаҳмидам. калаши гарм чия ин? дивонаи чия ин? чӣ нависондиста? чаро Юсуфи даврамро дариданд, магар умри ҷавонашро надиданд? Вайро ном тоҷик асту қалб пок аст, ба номардӣ аҷаб нақше кашидед. бигӯ гургони одамсуратиро ҳадафе ба номардӣ кашидед. ҳама соза ин тарафо созай бародар. салом алейкум ака Исмоил сози пагода чӣ хеле тарафода? пагода созай бародар, пагода созай ака Исмоил чӣ хеле бародарам? алҳамдулиллоҳи нозанин бародарҷон, алҳамдулиллоҳ ҳама соз хуб. салом ака, вазъият шумода чӣ хеле? таҷикеда ё питеда? ман Тоҷикистондаам бародарҷон. сабрам де алло нависонда. салом. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва айдаруни хона гап зест ё айдри хона? айдри хона гап зеста. ва киҷо гап заду? исмоил додар дар рӯзи ид як қурутоби идона ташкил кунед. гап нест. қурутоби идонаро дар хона ташкил кунем, мардум ҳама қурутобхӯрӣ набиёям мо. ака Исмоил Тоҷикистонда? бале, ман дар Тоҷикистон. насиб корхонада мебинем. салом дӯст. ва алейкум ассалом ва раҳмат. дар Россия кор мушкил шудааст. гап мезанам бародар, мегӯянд мушкил шудагиай. салом Иркутск, мардуми Иркутск. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. девонагӣ нависонда. гамме овер. здравствуйте, здравствуйте ака, русский знаешь? да, знаю русский язык. бачаи янга метавонад. саломат бошӣ, амин, зинда бошӣ ака Исмоил дар ватани азиз. чӣ гапай? наврӯзиёро хуб гузаронден охир? рости гап наврӯзӣ ягон ҷорам нарафтам охир. рамазонай бародари азиз, наврӯз равӣ ки ҳамон бо биёран деги гандукчаро биёран заниян авая наврӯзӣ мегӯянд. насиб баъди Рамазон. наврӯзӣ бе деги гандукчаву бе симанак маъне надорад. мери мешинӣ мебиёранд таваққи гандукчара бо кала поча дар дурнаш мезани анавая наврӯзӣ мегӯянд. баъд дигар хе майдон да биро, дигар шикам сер меша, баъд гӯштинам намехӯрад. хе майдон да биро, кемана пӯш биро, гӯштин гир ба. анавая наврӯзӣ мегӯянд, шиками сер қатӣ. ҳозир Рамазон, алҳамдулиллоҳ, моҳи шарифи Рамазонай.
наврӯз маъне надорад дар моҳи шарифи рамазон. ҳар моҳи шарифи рамазон гузара, баъд наврӯзиҳо сар шава, иншаалло мерем. Салом ва алайкум вассалом ва то думаешь об этих четверых шаярах. Ничего не могу сказать. Наврӯзи алом аст. Гумша инҷа. Гап нест дар фикри шиками бошӣ. Салом алейкум акасози. Алҳамдулиллоҳ стадион низ сегодня мерем. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алейкум фақат дар фикри шикам будӣ. Шӯхӣ мекунӣ бародарҷон. Ҳамин як тикка нона дар ҳамин хонаи хитам мехӯрӣ, дар ҳамун наврӯзиам ҳамин як тикка нон мехӯрӣ бародар. Ман шӯхӣ мекунам, кам кам чақ мекунам ки шумо хурсанд шавем бародарои ғариб. шумо кадом миллатед? Ман тоҷик, алҳамдулиллоҳ тоҷик ҳастам. обо худо кунад ки марам насиби дидани ватани азиз кунад. Амин, амин бародари азиз Наврӯзӣ. Бародар. Свет доре? Не, свет нест ёзи светот мирдагиай. Ака Исмоил бобои Қанд шиба баромад намекунанд. Намедонам ростига бобои Қанд қати алоқа надорам. давно шуд қати бобои Қанд гап задагӣ нестам ба телефонам. дидагишам нестам. Хеле шуд, чанд моҳ шуд. салом ай ғарибони олмон. ака Исмоил дар куҷои Тоҷикистон связтон? Хуб ака, як моҳ шуд гап зада наметавонам, хона связ нест мегам. Ман дар шаҳри Ваҳдат диди дар қишлоқам. ҳамон дар қишлоқ ай дри хона гап заистам бародарҷон. ина Исмоил додар шумо кай омадани ҳастед ба Россия? насиб кардагӣ бошад баъд аз моҳи шарифи Рамазон, баъд аз ид. ака Исмоил дар эфири худат медуром иштиём ҳуй мешавад. эй брат, раги худам шикамӣ читрам. салом ака, ай киҷо мешавед шумо? аз шаҳри Ваҳдат, аз деҳаи Симиган. боши ака Исмоил, шӯхӣ мекунем. саломат боши. хай ин равиши наврӯзӣ ҳамин аст. бале, салом ака асози хубӣ. алҳамдулиллоҳ мешава, раҳмат. ака Исмоил меган айёби мукӣ мешин. роста не, ман айёби мукӣ нестам. ман аз шаҳри Ваҳдат, аз деҳаи Симиганҷам бародарои азиз. Симиганҷ фаҳмидагиен? Симиганҷа. салом алейкум. ва алейкум вассалом ва раҳматуллоҳи. привет, как ты, дружок? алҳамдулиллоҳ, всё нормально. салом ака Исмоил. гаанда зиқим ҳамун нақли подавониёта нақл накардӣ. мешава бародари азиз, мешава иншааллоҳ. не, ман дар Афғонистон нестам, ман дар Тоҷикистонам. дар Тоҷикистон бародарои азиз, бачаҳои ғариби Аллоҳ ҳамаро нигоҳ. амин. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ин бародар касе буд рома часпид. марам ганда дӯст медорам. қуртовухӯриро рӯи кат пеши дарё. эй ака нагӯ. таваққи қуртов боша бегаи бо ифторда. некем шави Рамазон да қуртов хӯрдан дуруст нестай. айҷати илми медисина гирем, агар дуруст нестай, барое ки вай ҳам якумаш рӯғани зағир дорад, дуюмаш ки ҳамун ҳалкуниш камтар қин мешавад, нагрузка мешавад. баъзе одамо рӯғани зағира мехӯранд, шаво ба ховшона мебарад, давленияшон боло мешавад, настренишон мепарад. марам ганда дӯст. ака Исмоил дар эфири худат медурам иштиём ҳуй мешунастай. салом ака Исмоил созӣ. алҳамдулиллоҳ мешава бародарҷон. салом алейкум. маем оишамо, шумо дар Москваен? не оишамо, ман дар Тоҷикистонам. я муслим я шишаи дига. астағфириллоҳ гӯ бародар, меҳри ба гул. не астағфириллоҳ гӯ бародарҷон, ай чизо мо пиёдаем. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. нахо бародар, як бачаи калон ақли солима худованд додаяд, саломатиро додаяд. нахо ҳанӯз шиша истифода барӣ.
акаҷон чӣ ба шумо иқа механдем ба худо қасам хушрӯ мешем. Зинда бошӣ, гап нест. Салом алейкум ватансозӣ. Алҳамдулиллоҳ Исмоилҷон додар куҷое бошед, зиндаву саломат ва рӯзҳои некро барои шумо додарҷон орзу дорам, ба аҳли оила рӯзҳои рекно таманно дорам, ба модарҷон салом расонед. Омин. Гап нест бародар Озод. Саломат бошӣ, ҳазор раҳмат. Саломат бошӣ, миннатдор. Шӯхид кардам ака. Нест, шӯхира ба ухели чизо накунед ака. Ухели чизо ба шӯхира неста. Ухели чизо ба шӯхира неста бародарҷон. Салом Исмоил аз Питер. О, мардуми Питер, салом алейкум. Бача мерен аму қуртовхони ман мерен охи. Кам равен аму қуртовхона охи бинен чӣ гапай аму қуртовхонаи мода охи. Ака Исмоил ку ягон қисса нақл кун, ака бачаҳо гуфтесан. Чӣ қисса нақл кунем баро ба худо қасам акаҷон. Хай гурӯҳ бад боша, бахшиш мехоҳам қатитон як бор гап занам, мақсад агар хафа нашен. Агар не хафа намешум, барои чӣ хафа мешум? Гап зада дар эфир хоҳен агар гап задан ватсапи ман да чизи телеграми ман да дуроен силкаи эфира парфтагим амуҷа метонед дуроен Симиганҷ тангаи боло дурай. Тангаи боло дар тарафи Ромид мемона, ин Симиганҷ дар ин тараф. Некам тангаи дар ҷамоати Симиганҷ дохил меша. Ҳамаш як ҷамоатан. Ҳамин ҷамоати Симиганҷ да ине ки вай дига тарафда, ин дига тарафда. Саломат бошӣ. Ман намефаҳмам италии телеграма, ман фақат ватсапа иморо мефаҳмам акаҷон. Ватсап дорум, ватсапам не ки номрои Россияам қатъияй. Ватсап дорум. Салом алейкум бачаи оча, дар Россия чӣ гап пеш шавад, дар сари тоҷико мезанам. Ай дуо кунем бародарои азиз. Медонем барои чӣ гап пеш шавад дар сари тоҷико мезананд. Барое ки мо беҳад миллати инсондӯстем, миллати дилмон тоза, софа, зудбоварем. ай ҳисоби ҳами дилмон пок будан зудбовар мешем. Зуд бовар мекунем ба ҳамин хотир. ай ҳисоби зудбоваримон тез шикаст мехӯрем. Тез фиребмон мекунанд. дар қапи фиребо мошеннико мезанем, дар қапи мардум фиребҳо мезанем, дар қапи ин хе гиргое ки паставид мекунанд тӯҳмат мекунанд, дар қапи ҳамин хе инсонҳо мезанем. ин ҳама ай ҳисоби дилсӯзии миллати азизи мо. Миллати тоҷики мо беҳад инсонҳои хубанд. Беҳад инсонҳои дилсӯзанд. дилсофанд, зудбоваранд. Сами главни зудбоваранд. Зуд бовар мекунанд. Касера боша зуд бовар мекунанд. инсон бояд зудбовари бад набоша. ақла Аллоҳи нозанин вақте ақла ки дод, бояд ақла истифода бурд. баъзан ҷоҳода бояд ай ақл истифода кард. бояд зудбовар шудан дар кор нест, ҳушёр гаштан дар кор, ҳушёр шудан дар кор. фаҳмидем? Симиганҷ як қишлоқи ҳамхе калоне ҳастай ки ҷамоати Симиганҷ чӣ хел намедони Симиганҷа? Рост мегӯед акаҷони қандон. Исмоил салом алейкум бачаи деҳотӣ, воқеан бачаи дилсофи кам тамошод мекунам, роҳат мекунам. зинда бошен, ҳазор раҳмат. шумо дар ваҳдатен акаҷон ё шаҳрда? ман ваҳдатдам. бале рост мегӣ брат ҷон, танҳо дилсӯзӣ барои байни тоҷико бошад. бале салом мардуми Симиганҷ, маълим созӣ мешава. алҳамдулиллоҳ соз раҳмат. салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. сози хуби ака Замзам умра. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракат. алҳамдулиллоҳ брат. дар ватани брат. бале дар ватан, дар қишлоқ, дар деҳам, дар Тоҷикистон меган кадомеш мурдай ростай. рости гап намедонам, нафаҳмидам ин чиза меваҳдат хушрӯ шуда яка. беҳад хушрӯ шуда, тағйирот дар ҷои якумай. бовар кун, ганда овод шуда. ҳамин карасинка айку, инми карасинка да мебиёӣ бовар ки хеку намешиносӣ дига. ҳама домои нав. ободӣ ганда зур шуда. қишлоқҳо да боду ҳаво баҳор, дарахтҳо гул карда, савза дамида, ҳама ништияк. чокар рафтони ба худо кардан, дигарро ҳам мешудан, ҳамаро қабул мекунам. бале рост мегӣ. оё худашон донистанд ки мо бегунаем. иншааллоҳ умед ай даргаи Аллоҳ дорем. Аллоҳи нозанин парда ай рӯи ҳамаи корҳо мебардорад ва ҳақиқат ошкор мешавад.
иншаллоҳ чокарди шол дорӣ соз хуб акаҷон ида хонаи мо биёин ид книг хонатон дар ки ҷой охӣ ранги ҳамо ташриф халилов даъват кардаси мега хона биё мега ку мега хона дар ки ҷой охӣ мега чо мекунӣ хона адреса мега ними та омадан мега ку авача даъват мекунен адресора намегӯен охи адресора гӯен мо мерем иншаллоҳ гап нест ака боши инсони хуби зинда боши андигон рафтӣ ягон бор не омадагим нарафтам андигон ма шаҳри душанбе зинда боши шаҳри душанбе ай ки ҷош душанбе равам калон ай ки дар ин дунё каси беғам надидам бидидам вале дар ин олам надидам мегӯям зинда бошен балҷувон биё ака балҷувон балҷувон насиб мерем балҷувон да як ҷиянам амуҷа шавҳар бо салом ба ҳамад мо ҷуз аллоҳ дигар аз касе наметарсем ба худо қасам биё бозори кушониён да хонумон гап нест иншааллоҳ мерем иншааллоҳ салому алейкум бародар чӣ хели созӣ алҳамдулиллоҳ мешава коваи раҳматуллоҳ абдуллоев кова кӯйбеш биё ака кӯйбеш зинда боша иншааллоҳ кӯйбеш нияти рафтан дорем аку биё ака пешвозит мегирам гап нест салому алейкум сози хуби ака қишлоқ чӣ хел бо давош беҳад бо давош хубай ҳамин рӯз камтара хунук шудай дина бегаҳ борон зад камтар хунук қатӣ ё саволу ҷавоб мекунен ё не қатӣ киё саволу ҷавоб маоҷигул раимова салом ака исмоил бародар номерои ватсаптона бинависен илтимос як касала кӯмак кардан дар кор агар шумо хоҳед номерои ватсапам дар ҳама видеоам ҳастай охе дар ҳамон ватсап офтоби теҷе сӯзонда сирх шудам ман некем офтоб сӯзона сирх мешавам сиёҳ намешавам суб сирх мешавам сирх шудам корот соза яка алҳамдулиллоҳ меш рафиқо аз кулоб аст бале аз кулоб дорум рафиқ ҳам курсом ҳам хизматом ай кулоб чанд тайёру рафиқам қайёру рафиқ бисёре дорум ки серьёзно меоем ба худо қасам биё мо одамои меҳмондӯсторем миллати тоҷики мо ҳамаш меҳмондӯстора миллати тоҷики мо меҳмондӯсторан гап надорум як бурда нонша ҳатто дар меҳмонаш мебурора худаш гушна мегардану меҳмона бисел мекунанд меҳмондӯстори мо ягон ҷо дар ранги мардуми тоҷики худмон меҳмоннавоз нест дар ягон рӯи дунё ман ҳамин чандин ҷоро гаштам ҳамин гуфтию гапот медонум мефаҳмам нестай ранги миллати тоҷики мо меҳмондӯстор нест миллати тоҷики мо беҳад меҳмондӯстори сахтай беҳад инсонои хубмон бисёранд инсонои дилсӯзмон бисёранд беҳад мардуми хубай дар исломам мардуми миллати тоҷики мо хубанд ана некем як минус дора мардуми тоҷики мо ки ҳамин кункова хатогия дигара мекова ана ҳамиқа минус дорем чӣ гӯм хейтеранд хейтера медонена обсуждениро нағз мебинанд обсуждаткунира нағз мебинанд ин ҳами хатогӣ доранд мардуми мо атаки хел мо инсонои хубем ҳамамон ранги апай айнон бачаҳои ҳазрати мавлоно салом зинда бошен ҳазрати мавлоно бачаҳои ҳазрати мавлоно зинда ҳамин чор тоҷики қабидагиан меган пастава карданшон инҳоро айрат қабидагиан фикри ту чия бародар исмоил аку бародари азизи хелайки ман аниқша намедонам аниқи ина ҳичка намедонам ин пеши аллоҳ дай ва аллоҳ худаш доно ҳама чиз фақат дуо мекунем аллоҳ ҳақиқата ошкор гардона парда ай рӯи коро бардора ва ҳақиқат ошкор гардад мнение ман агар пурсиданӣ бошен ман дар чашмои ҳамон одамо вақте ки нигоҳ кардам видеода ман ҳамин гуна инсоне ки одамкушу ҳамин гуна инсони бада дар чашмои ваё дидагӣ нестам фаҳмидем беҳад айнуқтаи назари ман ин одамо карагӣ нестанд ин фикри ман иншааллоҳ мумкин боша номери ватсаптона тием бахшиш
номерои ватсапи ман дар ҳамон видеоам дар ҳама ҷо аст. ай номерои ватсапам ку 952 225 69 33. ака исмоил саломи пулакӣ нестай алек биги. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. наодидим смс-та. خب سلام دادرجانم اسماعیل چیول داری؟ الحمدلله میشوه رحمت ساز تنج گشتم اینمی قشلاق در خانه در کارو بور کره قفای کارو بور زندگی میریم میبیایم ایسی بگه میشه روزها رو میکشویم یا دمک میشنیم میریم ترابی رو میخونیم میبیایم بو خوب بو همه خی سرخرک میخیزیم سرخرک میکنیم یا ایسوسو میکنیم بو و قفای کارو بور زندگی چی خیلی گپ میزنی میزیبتون بخشش چند ساله این بچه من 31 ساله میشم این روز پگه 30 ساله اسماعیل ساز خوبه الحمدلله مریم استوی خوش آمدید سلامت باشه الحمدلله سازم مغزم من 30 ساله 31 ساله میشم خب چی گپ خبرهای دیگه خداوند همه وقت ساز باشی آمین آمین نگاه که شاعر چی میگه زبان در دهان ای خیرتمند چیست کلیدی دری گنج صاحب هنر چو در بسته باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلور فهمیده نه معناش فهمیدین یا که نه اگر پیشی خیرتمند خاموشی ادب است بر وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی دو چیز تیرم عقل است دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی فهمیدین برادرای عزیز دو چیز تیرم عقل است دم فرو بستن در وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی سبوکی رویکی میشده تیرم معنای تیرم سبوکی بده سبوکی رویکی فهمیدی خب нависед номерои ватсаптона ка худованд умри дароз омин хонагӣ ҳама созанд духтари нози созай алҳамдулиллоҳ созай ҳама созай ака исмоил 26 солаи чӣ ба дурӯғ мегӯ не ман дурӯғ намегӯм бародарои азиз ман ростша мегӯм таваллудум 93 30 сола мешавам 31 сола ин рӯз пага 31 сола мешавам ин рӯз пага не оли моҳи ноябрда ака исмоил ҳозирам хар савор мешавем хар савор мешавем чӣ ба намешавем харам сувор мешавем аспам дорум ман мо аспам дорем аспам сувор мешавем харам сувор мешавем ҳамун қиссаи кружка маҳқул шуд очав кружка хати задана вай кружкара комментариёша як бор хоне ку ай ханда равиш бера ҳамин хиёл мекунам 80% мардуми тоҷик ай очаҳошон вақтишда ба кружка шата хӯрда буданд ҳамун комментарияро мехонам иниш мега ки манам очаам хеле задагӣ айва иш мега манам ҳама нақл мекунам меганам хеле боядш нависондай ки исмоил ба совуни сиёҳ ягон бор очаат задагӣ айта рост мега совуни сиёҳ қатираман қалате хӯрдагиам ки ман таҳти худам хиддат сафедпӯст меган ку сафедпӯстам баъд камтарак ами хокбозӣ хеле мекардам ами дастом иним ҷош мекафид гудак хай чӣ хела иним ҷои дастом мекафид ҳар бега хона меомадам ку ами очам я сетка иним хеле сетки пиёзай ку сетки пиёз сеткаҳои сирхак мегуфтему ҳамун сетки сиёҳра пиёза вай мекард собун мезаду ами дастора мешакид саги дарбадар саги дайду такҷо мекарди кружка хати мезад совуқ чизе дафе
همی گناه میکردیم و چه میگفت ولی دقیق میخری ولی بس ولی دقیق میخری میگفت بابای همون دقیق میخریش همون وقتی دست شویی بود دست و پاشویی هر بیگه پیش خونه درآمدن اول اوی جوش در لگن میریخت پوتا دادرین اوی جوش پورا دادرین اوی جوش میموندم و این آینه وای صابونی آینگی بود و همون خیلی میگرفت جورتر با همون خیلی وای میکرد صابونی سیاه خط نمیکرد صابونی آینگی خطی وای صابونی آینگی هم قمه سوزونکی یا حادثه پورا دادرین او میموندم با هم پو میشکید دقیقم خوردی او کامنتاری را خوردم یا 70-80% همین مردمی تاجیکی خودمان اوچوشون همون خشته خوردگی بدیان اسماعیل یگون کس هست چی میترسی دخترها رو نمیپرسی نه هیچ میترسم با همه مردم تاجیکستان یک خواهش دارم که دعا کنیم که همون 4 برادر تاجیک با سر بلند آزاد شوند آمین اپای مریم سلام و سازی خوبی الحمدلله سلام علیکم و علیکم السلام نمیتونی نخونی آدم نیستم میتونم خونده چی خیلی نمیتونم اکا اسماعیل یگون خواهر نه خواهر ندارم قربان رو پف نه ندارم خواهر چی با دیگر خلشیده هازی دیگر نه چی خیلی دیگه خلشیده هم سازم کو پرچوسکا ما دیگه خیلی کردم پروسه ساز رحمت اپا سلامت باشی اینی می نمره تلفنی من اسماعیل سوید نیست نه سوید نیست هازی باشه اکا سلامت و انشاءالله عمرتون دراز کنه یکم سربلند خوشبخت باشه نکا جان درد و غم نبینی برای خاندتون سلامت باش سگی در ما هم میگفتن در یادم زده همه را میگردم خیلی همین خیال میکنم همین رنگی من شطه خوردگی همین گپا را فهمیدگی ما پیتر در رفته بودیم شما را ندیدیم سالی نو بود نمیدونم مریم سلام علیکم سازی تنجی اکا میشه الحمدلله برات خرکی را ما تاجیکو اثرمون گذشتگی شتخری مرا او چند بشلنگ زد خودم به مرده زدم با دو تای دیگه زد دیدم نمیشه خست و گریختم نیسته هر دو ایفیر خوش آمدید سلام اکا جان سازی خوبی میشه الحمدلله فرخوری زنده باشی برادر فرخوری به پیش زنده باشی به شوخی دلارام ما رو هم 4 ماه بازی میکردیم که شطر میخوردیم سیزون چومغز نگو اکا همین سیزون چومغچینی میشه کلیله چومغ میکردیم پوست چومغز جدا کردن دستا سیاه میشه باور که ایس ای خونه شطه میخوردیم ایس میرفتیم ای معلیمو دستا رو پرویر میکردن خیمه کردیم دستا تدار بگو این خیمه کردم دستا و سیاه ای با دچلیکو بچو بزدن عجایب دوره بوده آزی خیلی دوره نیست این گودکی وزیره را کوب باور که شطه زده بیرونش میکنی میگیره و بازی که نمیره این یاد دخترچه دارم باور که هم جنگش میکنه میگم راو در بیرون و بازی که قطعی دگانوت بازی که نمیره این روزی دراز در خونه بازی کرده و اینمی تلفن با اینم خیلی بازی دوری ما دای خیلی نبود و خیلی ما نه بازی چه داشتیم نه چی بازی چه ما اروه بود و سیم چاله بودی خیلی اروه کرگی بدیم با سیم همو خیلی بازیچه ها بود آزی دیگه بازیچه ها برو مده اینه بین این ستیل بین یک ستیلچه بازیچه درنی همین هم اونو خیلی خونه چه سازه که چیه هم خیلی دیگه خیلی بازیچه ها برو مده اکی جا و یا میخیزم بیرونو میبرویم دوری ما دای خیلی نبود بعد سهر میشد که میخستم همین خیلی سیسنه نگاه میکردم که او چند نیست یا گوجوشیده یا که یکم پس حوالی رویه یگان کارو برده میخستم هوی میخوردم میرفتم کوچه بوده که وزیره تلفن بازی بوده که وزیره فقط کارش تلفن این خیلی بازی های بیمانه همین برف میزد ما در خونه نمیشیشتیم دمی خنگی برف میزد همین چانه را میگرفتیم که میبرومده میرفتیم کوچه با کوچه چانه بازی کرد نه خنگی را میفهمیدیم نه چی بعد این همسایگی مونده خونی امام خدا رحمت کنه کمپیری امام می اومدم خونی امام می درآمدم یگان چی میخوردم شکم سیر میکنم با خونه می اومدم با اوچا میگفت گشنه موندی خونه درآمدی میگفتم نه سیرم در کدام در خوردی میگفت
اگر چای داشتی ولی زیغ نشد دلارم ای مادر دور مادر ای چوب قطی تگمه کوکله ساز کده خاله خاله میکنه اسماعیل اکا میشه الحمدلله رحمت سو اکا نهایت کودک داری بله خای برادر جان فاتح جمعیف ای چیزا جورا وای نکن الله هر کس در هر خلمتیه شکر به همین شم الله را هزار بار شکرانش اکا جان منم کودکیم در رحمتی وجنان استاد بسته بچوی چهارماز قطی زده منو در ترک بستگی بوده در یک چوی ترک بستگی بوده اکا اسماعیل ساز شما مگزینی داروباری داریم بله بله داره مگزینی داروباری بچه همش تهمت است به خدا قسم میبینیم چون چویش میشه اکا گیریم آمده است من خودم اون ویدیو را میبینم برادر باور که گیریم اومد من اون ویدیو را دیدم ات دیگه کار نداری گپای اصری منگا نقل میکنی یا گپی خوب بگو بحری ماجرا چی گفتیسی سنت الله محیدینов برادر جان همه افیر اولش تماشا کو گپای خوبم گفتگیم برادر گپای خوبم زدگیم برادر جان خودت ممکن ناو درآمدی سلام اسماعیل خوبی الحمدلله ساعت چنده که افیر میکنی ساعت در ما 15:57 адресотон куҷо дар мо тарафҳои хим ки дем ман бародар тоҷикистон дам адресҳои мо дар шаҳри санкт петербурга аптекам магазинам қуртобхонаам ҳамаш дар шаҳри санкт петербурга ҳиҷома акаи ҷунайдулло пеши масҷида прямой кун ака пеши масҷида чӣ хел прямой кунам пеши масҷида намеша прямой кунам шаб шудаи ватанда чӣ қатори кай не торик нестай рӯшанай просто хони мо торикай ҳаво абрнокай ҳаво кӯрак абрнокай барои ҳамин майл чӣ ба ҳар гап мегани акара гуфта қатимон шӯхӣ кардеста охи нақли гарени мекунам ин хеле одамо мебуранд ҷанг мекунанд ҳақорат мекунанд ҳар хел гапҳо менависанд мегӯянд нагӯи хеле нақло накун ҳар гап мегӯянд охи баъд мегӯм накунам охи охи бародарои азиз ман ҳамин тоҷикона чахшах мекунам қатъи бародарон суҳбати ҳамин оддӣ мекунам ман мехоҳам ки ҳамин хел суҳбати хушрӯ кунам қатъитон не ки баъзеш мебурояд ту изо намекашӣ ту дига кор надорӣ охи ай чӣ изо кашам ай гузаштаи худам бояд изо кашам касе ай гузаштаи худаш изо мекаша вай значит инсон нестай касе гузаштаи худша фаромӯш карда ё ай гузаштаи худаш изо мекаша вай инсон нест фаҳмидем бародаро ман алҳамдулиллоҳ ҳазор бор шукрона мекунам ман гуфти ҳамун гапҳои кулобиё саграи қишлоқам ҳеҷ суҳбати қишлоқӣ деҳотӣ ҳамин ай намефодатон равен як ҷои ҳамин крутоӣ гап занен гуфти ӯ гапҳо қатъи ягон блогерҳои гап занен ки крутоӣ чахчах кунанд абети хов намекунӣ ки дам гирӣ не хов намекунам ман абедо хов намерам редка ягон рӯз ховро мерам камае хеле одамо зинда ва дилором зиқ наша ин рӯз дар сари ҳар як инсон дасти мо фақат як дуо дар моҳи рамазон гирия наку безовта мешавем видео дар 10,000 боло просмотр дора исмоил қандота бизан саломат бошем ҳава яго моншо буган ай пушти ҳама ҳар гап мегӯянд ба аллоҳ супорем шумо ягон гапи ганда нагуфтем ку ҳамуро мегӯм охи ман ягон гапи ганда нагӯм ягон тата ягон гапи ганда нагӯм қимор да даъват накунам ягон тата ягон кори ҳаром да даъват накунам намегӯм ягон тата ки биёен конкурси мо да иштирок кунен ё фалону фалон ягон чӣ намегӯм ман суҳбати оддӣ чақчақӣ оддиёна мекунам қатъитон бой так недоволнием бар исмоил як тавақ қурто бесплатно қатъи мети ман гарени ёд кардам қуртои теҷикира дар кадом шаҳри сабр мега мерам дар кадом шаҳри худо намефорад гӯш накун брат бафшохи свет надорен ака исмоил не свет наомада свет лимита охи светуар соатҳои 5 да метиҳанд света соат на 16:00 соат 4 оли 1 соат пас свет мешавад
خب سلام برادر سازین خوبین اما کسال هم اهمیت نتی هر خیلی گپودا مردم یک هفته میشه و هم از زیقیم به خدا خرسان چنین در سخنهای شما هزار هم عزیزه او آدم ایزا کشه مشنی کرانخور باشه برادر موجی زنده باشه سنگ پتربورگ برادر سنگ پتربورگ بدگی اینمی حاضر خیز راو کارخانه من پریمورسکی مترو راو دوداری من در اونجا من خودم تاجیکستان دوم دوداری من در اونجا دوداری من گفت که اسماعیل در پرامو افیر من گفت که خب بیا یک قرطاب یک طبق قرطاب من آج با دودار ما زنگ میزنم میگم فلان آدم بیا یک طبق قرطاب یک چاینیک چای یک نان یک تشکیلی نشتیک پیشیده میکنم میشینی میزنی یک هفته میکنیم میخزی میرای میشه خزی نرا سانت پتربورگ مترو پریمورسکی ژلезноводسکی 68 اسماعیل یگان بار با کالوش مکتب رفتگی با موزا مکتب رفتگیم برادرو موزا قطی مکتب میرفتیم کالوچ نه کالوچ پوشیدگی نیستم نه که موزا پوشیدگیم خای پاتینکوی چی میپوشیدیم گفتیم گپو دورای ما دام خیلی بدوخیم موزا و بوتی و هم خیلی بود کرسوفکی ادیداس بود یک کرسوفکی ادیداسی پاروش خطای خیلی کرسوفکی ادیداس بود ادیداسای کبوتو پاراش سه خط سفید داشت کو ولی هم خیلی ادیداسا نیست شده نمیدونم در بازارو دیگه نمیبینیم خیلی ادیداس هم خیلی ادیداس قطیز همین سنتیابر دمی خریدن من هوای تا ماهی ما یمی پوشیدم شم در بین زمستان موزه میپوشیدیم خیلی با اکه جورا گوش کنی نقل موزه را کردم گوش کنی نقل موزه گم کنیم و میکنم گوش کنی زمستان های برف زدگی های خیلی برف بلند های کلانم صنفی هشتم نهم صنفی نه بودم با فکرم کلان بودیم خیلی اوچام یا موزه باورای ما میگن همین موزه را پوش را مکتب پاتینکوی تویستانه دارم در پامو نه که برف کی بلند های اوچام یا موزه باورای میگن موزه را پوش موزه نه اونمای نه که ایزو میکشم آخی میگم اوچا آخی من نمیپوشم ایزو میکشم خیلی پوش گفت پوشیدم رفتم تا پایان مکتب او تا پایان خانه مونم پاتینکوی تویستانه ما در درنی سومکم بجا کردم و موزه را خیلی پوشیدم ای خانه خمیدم رفتم تا پایان او با موزه را برآوردم همین پایان خانه ما یا دایره چای موزه را برآوردم و پاتینکوی تویستانه ما پوشیدم طفلی بود در همون خنکی زمستان پاتینکوی تویستانه را پوشیدم اکه ایزا کشیدم دا موزه را بجا کردم در بخیا سنگ بجا کردم بخی لوی دایره در بخیا سنگ در بجا کردم رفت مکتب که اوس اومدم بیا معلمه چوکری بیا من در پراموی فیلم چوکری مایل چی هیچ گام نداره باز برای نه مهینه نامده برای چیندن نمی هیچ گام نداره بیا معلمه یگون چیزم مایل خوب حوالی ما در گلوی نرگس برآمده خوشروشده ای همسایه‌مون گذشته همون گلوی عادت چینده با من نشان داده است میگه که انا مقصد پرسم تا خیلی یک گل هیچ هم نداره بعد جورا موضوع را در درین دایره گم کردم فهمیدی موضوع را جورا دام بخیا سنگ بجا کردم اوس رفتم مکتب گشتم اومدم همین کمه کم موضوع نیست کسی گرفته ایشا اومدم خونه گپ فهمیدم قجا کردم خیلی که وقت کلانتر بودم صفی 8 بودم نه بودم میگه من تا آن وقت میپوشیدم موزه میپوشیدم میگشتیم خیلی قشلاق ای جای قشلاق در عیب و ایزا نیست میپوشی موزه را میپوشی پاتینکه کندگی را میپوشی لبو چی را میپوشی میگردی خیلی چی نیست قشلاق ده من با موزه بسیار رفتگیم من اینجا روما نویسنده من خودم مکتب با موزه میرفتم منم با موزه مکتب رفتم کراسوفکی الکس چه نمیدونم الکس خیلی کراسوفکا بود منم رو میسمم بیایم برادر خداوند عمر تا دراز کنه آمین در کارخونات کارگر نمیگیره نکجان با کامپوت توش گپ نیست نصیب انشالله بعد ساعت 19:00 برام میشه انشالله میشه برادر جان خزین روین روزادار ایولی نه حالی نرو اخی افطار در رو حاضیده اخی افطار در کارخونات منم رو اسماعیل بیاین اسماعیل وضعیت ایرپورت چه خیلی
вазъият созае ку мегӯянд камтар ҳамун Шереметов да вазъият безебай мегӯянд. манам ростӣ дар Тоҷикистон қарор дорам, қадар огаҳ нестам. ман худам что можешь сказать по ситуации вокруг Муалима шумо? Исмоил дар ватани кафета фурӯхти чӣ бача? Не, меҳмонӣ омадагим бародар. хона рамазон омадем ватан да я рамазона гузаронем. иншоалло мерем бо Москва созай ред нестай навистай одам. акаҷон нависен номрои ватсаптона илтимос ягон фикри бад не. номрои ватсап ма ҳаминҷа нависон ку Марьям ств номрои ватсапи мана нависон ҳаминҷа ҳами гира номрои ватсап ҳама каса со меша алҳамдулилло ҷое да гум будӣ дамон хотиб буд бо ай куҷо омадӣ куҷое да гум будӣ дамон ҳот буд. Элиев Руслан бародари азиз заблокировать кун мана. дига видеои мана намебинӣ, бе ташвиш мегарди дига. Заблокировать кун. ҳамун видеои мана пеши буроя нигоҳ кун, дар боло се нуқта, ҳамун се нуқтаро ҷиқ поён нигоҳ кун, заблокировать ҳами пализаватела михели нависондага. дар рӯи авай меҷиқӣ мегирӣ заблокировать мекунӣ канали мана. дига ягон видеои мана пеш намебуро, гум меша мерава дига амхел. тура ҳам намебинӣ сарат вайрона меша, манам тура намебинам сарам вайрона меша, иним хел мегардем ба. ака Исмоил баъди радио озодӣ буромадагит фаҳмидам чӣ хел мардак буда, ака инсони хубе, ака аллоҳ бо заида бисёр муваффақ кунад. Амин амин. гап не мен деворилаш чӣ меша? Мен деворила. Брат, как смеяться, если столько людей погибло? фақат ҳами ё ма далбаёбум, ё ами одамо, ҳами маймуна шиштам бо гӯшкада бра. Андрей, гум шав, тамошо накохи қилхити барзаго бадбахти ҳаром дар рамазон ношигри даҳани каҷалат ба и ақоротои кардагӣ маймун. лижа мекаденака. бале. Привет. салом алейкум Исмоил, бо дар бораи пода гап задастем. гапои ширин тасанҳо зинда кроссовки колёсни. кроссовкиҳои колёсни буд. кроссовкиҳои колёсни будине ки ман аи колёсниҳо дер харида будам. синфи 5 буд харидам, чанд буд харида будам. а так колёсни вай набуд. билет душанбе 10,000 буд. мусибат дар ҳали муҳоҷир омада нархи билета бардоштам бачаҳое ки арзон кунад. билета қиматшавишу арзоншавиш дар дасти тоҷико нестай, дар дасти мо нестай бародарҷон, дар дасти авиакасаҳо нест. вай билета компанияҳо худшон қимат мекунанд. ҳамун Сомона Айру, Уралу ҳамун компанияҳо худшон қимат мекунанд билета. мо не. дар ҷоҳои мо ҳама тенҷиай. алло доимо ҳам хетен боша, говори по-русски. Не могу по-русски разговаривать, не очень-то хорошо знаю русский язык, поэтому не мерам иншалло баъдаи рамазон манам равом Исмоил. гап нест, Анас биё, Анас. салом алейкум акаҷон. ва алейкум ассалом. ҳамун 4 кас аз Тоҷикистон будай. брат. ай Тоҷикистон мефорад, намефорад гу канхтагу. мон сарш вайрон шавад чун таби гира аламош омадай касе аст. меган қили ростай. ака қил гуфта шумо чиро дар назар дорем? қил гуфта шумо чиро дар назар дорем? агар ки қил гуфта бачаи қишлоқа дар назар дошта бошед, ман бале бачаи қишлоқам. ман қишлоқиам, айдеҳаам. ман хидмат катагӣ намекунам, намегум не ман городской фалон фалон намегум. ман алҳамдулилло сағираи деҳқон, бачаи қишлоқ, айдирини деҳаам. ман айдеҳаи Симиганҷ ваҳдат, қишлоқ да калон шудагиам. агар ҳамина дар назар дошта бошӣ, не ки бо агар қил гуфта ягон чиз дигаро дар назар дошта бошӣ, ман намедонам. сиёҳ шуда, сирх шудам ку 10 сомон буд. ту дига кор надорӣ? дига чӣ кор кунам? Суҳроб Салимов чӣ кор кунам? акаҷони қишин нависидам, бо далит кардан натонистам гирифта. салом ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи. намешава ку чӣ хел будак блок мекунӣ? намешава ку чӣ хел блок мекунӣ?
мешава блокара чӣ хеле ки заблокировад амунҷа нависондагия дуруен заблокировад рафтан дар кор ватани худмон. Биёин бародарои азиз, биёин. Салом алейкум. Мон Бобурман Тоҷикистонда. Сал як бор маълима зулфот каштага. Не, маълимон айни ҷи пешунин хемер қапи муйсара кашидага ё. Ака Исмоил чӯбозӣ кардагӣ нақлкунак. Чӯбозӣ чӣ хеле ай? Бовар кун ман намефаҳмам бародар. Ай куҷоӣ? Ман аз шаҳри Ваҳдат валити Дамои миуже дому. бадбахти беақла удалитш кунем. Номерои хитамнавис. Ҳамуҷа авай номерои WhatsApp-и хидмай. Ака маънош ҳамия ки ай қишлоқӣ. Бале ман ай қишлоқам. Исмоилҷон ҷотон зангирӣ брем мешавад. Келин аст. Пури духтарай бародарҷон. Аки наҷиб нести ака. Не, ман Ҷинайдулло ном дорам. Ҷинайдулло. Ака амула инагу хаб кунаки ягон гапи безебуш мегум дар Рамазон. Не, дар Рамазон дашном накунем бародаро. Дар Рамазон дашном. Бачаи қишлоқ бошӣ ҳам айя хел шаҳриш болотари зинда бошем. Салом ва алейкум вассалом. Ҳамин дунёда ҳамаи пешравӣ ватана овод карда қишлоқиё зинда бошем. Бира як ҷо хоб кун. Хоб надорам охи. Ту хоб дошта бошӣ бира хоб кун охи. Чӣ мекунӣ дар эфири ман? Товба кардам худо Суҳроб. Ҳамин Суҳроб Салиев ман тура зора кардам биё дар эфири ман. Чӣ бира гум шава инҷа. Дар ҳамин беги Рамазон аз сабо ман вайрон накун. Салом алейкум ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салом, я видеообращение кунам мемонӣ дар канала. Чӣ видеообращение ай? Видеообращение чи ай? Дар бораи чи аст? Глику дангал. Дангалбозӣ кардагӣ мо кадомеро мефора гӯш кун наша. Ҳар гап шунагин ганам полни бороен берен. Ҳамин хушрӯ бошӣ хата дар кабинет 14 ҳис мекунӣ. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Ҷинӣ мешам? Не, ман ҷинӣ не. Шумо ҷинӣ. Ман ҷинӣ мешам не. Галику дангалбозӣ кардагӣ. О, кардагӣ по-русски говори. Я не могу по-русски разговаривать, потому что не очень-то хорошо разговариваю. Ну, грамотно не могу разговаривать, поэтому, как говорить, у меня ошибка очень много. Хоб. Чӣ гуфтум? Қагал задам бароси. Исмоил як қишлоқа видео гирон парто ватана ёд кардем. Иншаллоҳ худаш кайфи нос додагия сабон вайрон. Не, ман нос намекашам брат. Абуҷон Ҳамроев намекашам. Нос намекашам. Хеле чизо истифода намебарам. Акаи хеле беақлоша аҳамият натӣ. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман ай Хуҷанди Бостонӣ. Зинда бошен мардуми Хуҷанд. Свет ҳаста деҳа? Не, нестай. Свет лимитае. Саати 5 мебиё. Ҳозир наомадай. Свет саатои 5 меша, саатои 8:30-9 мемира. Исмоил ланкабозӣ мекардем. Ман у ланкабозӣ карда наметонистам. Фақат маишка медавидам. ҳамин чихеле ки мекардем бачаҳо ланкабозӣ мекардане ки ман наметонистам у соз ланкабозӣ карда. Иқа гудаким дам ланкабозӣ мекардем. Рӯи қишлоқ меган ҳамҷа меомадем маишкабозӣ мекардем. Ман маишкаи қаби сус зур меомад. Ман ланкара мегирифтам, бам мегирифтам. Қафон гудако дига сур мекардам. Ланкара мепафтам мегирифтам меомадам хона. Зур меомад ман. Анам қаганияте мекардам ки судав у судав. Братан мегам барсик газида эътироз. Барсик чи ай? Фарух Ҳакимов гапои гудакӣ назан. Ранги ҳамин гудако гав мезани охи Исмоил. Бародар зинда бошӣ. Кай бармегардид? Насиб кардагӣ боша Санкт-Петербург баъд аймои шарифи Рамазон. Исмоил олиам мебиниш ё не? Салом Айкулов. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Чира мебинам бародар? Салом Айкулов. Мардуми Кулоб зинда бошен. Неъмат Қарабоӣ чира мебинам нафаҳмидам. Мегӣ олиам мебиниш. Лайкора ҳама каса монед бародаро. Как дела? Всё нормально, алҳамдулиллаҳ. Салом алейкум. Чӣ гапа иҷа? Чӣ тема? Темаи чақ гапу чап. Дар моҳи Рамазон асабота вайрон накунед акаҷон. Гап нест. Озбекча гап пира оласами. Не, узбекча бул маймун.
Bilmayman o'zbekcha. Не понимаю o'zbekский язык. Кай Фахриддин намешнаси бародари тоҷик. Кадомеро намефурад надирои асабои додану мачурсенбе. Не поним чӣ язик боша хин мачурсен. Салом алейкум. Чӣ гап айҷа чӣ тема? Ҷавшан ҳам ту суҳбат дорем бародари азиз дар бораи Крокус Сити барои тоҷикомо. Дуо кардем ай аввали эфир. Рутасия боши хархуро. Чӣ хеле хархер ман хархер не астағфируллоҳ гунахо хархран. Ланка чист? Ланка як иқа сирбда нукушда чӣ мекунанд? Ҳам ба сирб мешава, ҳам латта қатӣ. Латтара медаронӣ, қайқаи медаронӣ, миёни латтара сахт мебандӣ, овда тар мекуниши, иқа бозӣ мекунӣ, меша ланка. Фаҳмидин? Ба ришта мешава, меша ланка. Бо ҳастай сирба ов мекунӣ, хе паҳмак мекунӣ сирба, миёнша шикоф мекунӣ, пашми ягон биза, пашми ягон ҳайвона дар танаш сим қатӣ мебандӣ, сахт мебандӣ, меша ланка. Баъди ид бо Москва мерен акаҷон. Ман Питер дарам, Питер мерам. Ҳозир мо аз Питер аз ФМС омадем. Чӣ гап айда Питер ФМС? Салом алейкум. Чӣ гап айҷа чӣ тема? Суҳбат оддӣ ака Исмоил бутонӣ аммо бобои лангарира як розӣ кун АСМ Шариф я бахшиш пурса ямон ҷош кам намешавад. Просто ҳамин ответ чапак заибат шидем ба худо қасам ака. Муддат читада. Футболбозӣ кардагӣ дар қишлоғе ям қа футболе мекардем ки ака Исмоил бутонӣ аммо бобои лангари. Фаҳмидим бародар Очим базаре. Базар нету здесь. Здесь магазин, сейчас супермаркет. Здесь супермаркет. Что делать? Я ничего не делаю. Чилик дангал мекунем. Мо дангалбозӣ баъд баромада буд, мо ки ман хеле бозӣ намекардем моқа бисёр. Ака Исмоил бутонӣ аммо бобо. Фаҳмидам Исмоил сағира лави дайрои Кофарниён дохт. Кофарниён ай мо хела дурай бародар. Сағира дар вақтша рӯзбози зур буди ай чишмот маълума. Астағфируллоҳ. дай бора гав намезанем барои ки борода безебай вазият. дай бора гав намезанем. Салом алейкум. Чӣ гап айҷа чӣ тема? Ҳам ту суҳбат дорем бародари азиз. Хоб занос тоҷикӣ мекунад ором нос. Бача нос нагӯя бисёр, ман нос намекашам. Ватанда чӣ гап? Ҳама тен соз, алҳамду вы говорите по-русски. Нет, не очень-то хорошо разговариваю по-русски язык. Ну, грамотно не знаю чилик. Сағираҳои худмон диган Аллоҳ нигаҳбон. Амин. Саломат бошӣ. Ҳазор раҳмат. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Хай братан барси. Фаррух гапҳои беҳуда гап назан бародар. Хутик чист навистаяташ? Хутик ин бачаи хар мебошад. худованд ҳамавақт хурсандӣ табута тоҷикои дастгирифтаҳоро худованд озод кунад. Амин, амин. Хоб, салом акаҷон, чӣ гап ши? Тоҷико ҳозирам ғам додесан. Рости гап ман қатъи чандин бародаро суҳбат кардам, мегӯянд не оқа бисёри бад ред неста. Фаррух бура хонатон Исмоилов давраи ҷавониро ёд кардеси. Абдусамад зинда бошӣ. Ин Абдусамад ҷураи давраҳои кӯдакимонад. Чақчақҳои давраҳои кӯдакиро дорем Абдусамад. Давраҳои ҳамун ҷангов, давраҳои ланкабозиву рӯи қишлоқ аровабозиву ҳавоиро чақчақ дорем. Аз Ӯзбекистон салом. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. Кашмар. Салом да духтаро. И гапа гав назан мавҷи гул. Дай бора гав назан. Бутони фешай рафтан як кулоб биё баъд бира. Иншааллоҳ, Исмоил ҳамун малярчика ёфтен ҳама мегуфт. Не охи ба ҳамун малярчик наомад пешмон. Аҳмади малярчика мегӣ? Дига наомад. Аммо Аҳмади малярчик кӣ буду? Намедонам. Ман ҳар эфир медромадан Аҳмади малярчик. Чӣ гапу хабар рафтестай? Куҷора бо алов задан? Бо кӣ алов зад? Бо тоҷикоро ҳозирам ғам додесан ака. Намедонам рости гап куҷора алов задиан? Нафаҳмидум ин чиза. Савол ма ҷавоб надодем. Дар ҷои кортон коргар намегирен? Не, ҳозир ман дар Тоҷикистонам худам.
ака Исмоил гапу чапу кай тамом меша. Иншаллоҳ тамом мешава бародаро. Ба дуо бошем, ба сабр бошем, то эҳтиёт кунем, иншаллоҳ ҳамаш мегзара. Салом алейкум из Узбекистона. Ва алейкум бассалом из Таҷикистона. Салом алейкум бародар. Номерои бобои Лангариро чӣ хеле оин бародар, чанд қаши намеём. Дар WhatsApp ман нависон, номеро шароит кунам. Салом алейкум ай куҷои аз шаҳри Ваҳдат деҳаи чида дар бораи арӯзбозӣ гап мезанем. Шата мехӯрам барои ва какое у вас любимое блюдо? Ана ҷура саволи зур. Аки савола ман тоҷикӣ ҷавоб дидим ё русӣ? Охи ана ми савола ҳамин да ҳайрон. Если по-таҷикски понимаешь, давай я по-таҷикски объясняю вам. Авқоти дӯстдоштаи ман авқотҳои миллиай, авқотҳои тоҷикӣ. Барои мисол қурутоб авқоти дӯстдоштамай. Баъд оштупа, баъд гандукча. ҳеҷ нағз мебинам да ба ҳамин ошам хӯрданша нағз мебинам. Оши наҳор боша бо маззаи оши наҳор дигар. Авқотҳои дӯст медоштам ҳаминай. Какой вазн? Бохтар Қурғон. Гапои ноҷо назанед. Ай бори дига блогерҳо чӣ гап мезанем бародарои азиз? Салом ва алейкум ва салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ака Исмоил. خب گاه برای خرسند نمودن مهاجران تاجیک رفته ایستاده‌است. کدام میدان نمی‌فرود تماشا نکنیم. راست میگه از ازبکستان سلام. اکا و علیکم و سلام مردم اسم کای اولسینا و اکا وحدت ایک جاش میشی. از سیمیگان چی با گاب نزنن. ای دای برو گاو نزن. سلام و علیکم همه اسماعیل کسی که چیزی میگه شکمش در کنه. اکا اسماعیل در گولکی چند ساله بودی؟ در گودکیم 5 сола. Салом алейкум мардуми мусалмон. Ҳамин мегум тоҷикое ки гражданствои Российской Федератсия доранд ором рафсодан тоҷикистониё ки қапида ҷангро кард. Не ором омадесиян. Аммо загран дошта бошӣ мебиёӣ. Ма ҳоҷигул мана нависед. Тоҷикистон да шавай. Не шав нестай рӯзаю. Ҳаво абрнокай, хе ҳаво абрнокай барои авай. Хоб ина биненда ҳаво абрнокай, кӯрак меган, ҳаво кӯрак шудага. Борон зад, баъди борон ҳаво абрнокай барои авай торик метавад. Ҳақиқи саат 09 4 чанда. Ростай дискотекаи дӯстӣ сӯхтай. Намедонам ростӣ, нафаҳмидам. Салом алейкум из Қирғизистон. Ва алейкум ассалом. Салом из Дагистон. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мардуми Қирғиз, мардуми Догистон зинда бошем. Салом брат Дагистон. Ва алейкум ассалом из братия Таҷикистон. Салом ва алейкум. Ака Исмоил ҳозир мешава регистратсия кардан? Мешава ку Муроҷон. Салом ва алейкум. Оши тупа, аҳо, оши тупа. Исмоил тоқи чаканта куҷо кади? Тоқи чакан дар Питерай. Тоқи чакан дар Питерай, дар хонай, дар Питер, дар квартирамай. Гандукчаш чи ака? Гандукча ба чиз далда меган ку далда. Анамо далдаро мо гандукча мегем. баъзе ҷо да далда ҳарчи меган мо да гандукча меган. Ҳамин ту борин блогерро рута сиёҳ карден кунтон. як тат видео накардем. мага саид амои шарифи рамазон аллоҳ хород куна баи дашноми карагид. Бадбахти лаин аму дурини канали ман дуро ман видео карагим дар ин бора. бо чӣ хеле видео кунам мир ба ҳамро зуд ном та мага саид монди бадбахт. дамои шарифи рамазон ай худо наметарсӣ хеле дашном караси. Имр ба ҳамро зуд ҳайвон. Салом алейкум Дагистон. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Оши тупа тухр. Гандукчаш чи? Гандукча гуфтум ку далда қурутоб чӣ хела? Қурутоба наго нест чи Исмоил брат. Свет нест чи Исмоил? Не свет наомада азин. Далда меган мақсуд дангича меган. Дангича меган о дангича далда. ҳарчи меган мо да гандукча меган. Ака Исмоил ёшёда гапои ноҷо назанем брат. авқот нехӯроб. ва марам оши тупаро дӯсте медорам ки бо макарон оша қати оши тупаро. Не макароно хуша уқад намехӯрам макаронош хӯрдан. дангичара меган. Свет нест ҳам брат. Не свет нестай бародар, свет нестай. ози светона омада ози мебиё иншолло.
Ва алейкум ассалом ва rahmatullohi. Чхел ака. Меша алхамдулилlah rahmat соз. Ва алейкум ассалом ва свет нес Исмоил. Не нестай ба кадом шаҳр дай. Ман дар Тоҷикистонам. Бале свет нестай. Бахтигул хуш. Ака ягон хизмат мода боша гап зан ака. Не хизмат нест, дуо як ҳафт дуо бародарои азиз. Фақат дуогӯ бошем бародаро, барои тамоми мардуми тоҷики худмон, барои бародарои ғариб дуогӯ бошен, барои якдигар дуо кунем бародаро. Ҳамин басанда. Ака аз Симиган Маълими Баҳодурро мешиносӣ? Не, Маълим Баҳодур дар Симиган нестай. Маълим Баҳодур нест Симиганда. Хуш курдӣ, хуш. Салом алейкум Ӯзбекистон. Ва алейкум салом Азизфара. О, мардуми Исфара зинда бошен. Свет ҳаст ё ки не? Не, нест. Салом. Ман заграни тоҷикӣ қатъӣ омада будам, рафта метавонам. Лекин мамин камтар проблема аз заграни тоҷикӣ қатъӣ рафта бошӣ, заграни русӣ кун ба биё, барое ки загранои тоҷикӣ қатъӣ гардондаси. Ака ман намедонам дига шаҳрҳоро ко ҳамин Москваву Питер проблема шудага. Исмоил мол доред дар хона? Не, ҳозир надорем. Мол доштем, ҳозир надорем. Акам дора, акам гов мол дора. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом мардуми Туркия. Салом Азизфара. Зинда боше мардуми берегите себя. Гап нест. Спасибо. Большое спасибо. Исмоил оши тупа скидка қатъи чой. Оши тупа надорум бародар. Оши тупа нестай. Свет нест. Не нестай. Как дела родной? Всё нормально, алхамдулилло. Як ифтор кун қатъи братано бием. Гап нест, иншаалло мешава бародар. Брат, да ифтара сколько? 2 мар ба ҳамин рӯз бадбахт. Беақла бичи ақурат кара. Мар ба ҳамин рӯз худозада дар моҳи шарифи Рамазон да ҳама наков ягон гап нагум. Рамазон муборак ба саломат да. Раҷаб Алиев бадбахти лаин. Раҷаб Алиев садқаи номи Раҷаб шавӣ, садқаи номи Алиев шавӣ. Саги лаин. Дамо гандукча меган. Сабрина мали. Салом алейкум. Ака ӯзбекча бузласт? Не, ӯзбекча не понимаю. Мур ба ҳамин рӯз магапага. Магапагаш кия? Худозадора чӣ балозада иққад ашно мекунанд? Дар моҳи шарифи Рамазон муре ба ҳамин рӯстоне бадбахтое худо гиратона. Ака ҳамин бох моҳи шарифи Рамазон да шартай ман хезам шуморо ақурат чап кунам охи. Мур ба ҳамин рӯз гум шаве. Тез дафт шаве аз тири шабакаи ман. Мо ҳам далда мегем. Хуруз промоя мекунам ака. Ҳаррӯз промоя. Зинда боша Исмоил. вақти чукрӣ шуда? Не, ҳозир вақти чукрӣ нашуда. Вақти чукрӣ насиб боша, мумкин ки як ҳафта пас ё ягон анами моҳи апрел да меша. 37 қатъӣ модел биромадай дар бозор. 37 биромадай, модел биромадай ё. Неки чукрӣ набиромадай. Дина бозор дуромадам. Яды чи харид кунӣ? Дидам дар ҳамунҷа 37 чи модел фурӯхтесиян. Ана неки саросимаи будам. На вақт нашуд ки аввал гирам да саросима чӣ коре доштум? Саросима будам. Ҳозир 37 биромада боша агар, значит чукрирам майда-майдаак биромадаги ай уже ягон 10-15 рӯз пас вақтиш мешава дига. Хоб алло ҷазират куна чӣ ба ҳар гапш мегӯен ҳамин одам 10,000 бош саки нафаратон бироен ох. Рост охи нафаратон бироен равин чӣ да ақурат мекунен охи? Дар моҳи Рамазону бола намедонен? Мири ба ҳамин рӯстон ҳастай Маълими Баҳодур. Не, Маълими Баҳодур ки ай дасти мегӯяд? Маълими Баҳодур ки буд? Баҳодури бачаи акаи Мурод буд. Вай дар район буд маълим. Медонам шояд дар район буд Маълим Баҳодур. Дастатехникум буд ба фикрам. Дастатехникум буд. Ту юристи? Не, ман юрист нестам. Биологум ман. Когда один человек ворует сосиску, тут же зафиксирует 121 камерой. Когда нарушаешь правила в дороге, чего будет целый альбом фотографий и штраф. А почему? Когда это террористы зашли, стреляли, убивали, камера нест. Короче, фамилиям. Тоҷикистон. Света кай дар мегиронад? Саати 5 да.
ришакӣ ҳақорат накӣ ришакӣ чӣ ба ҳақорат мекунӣ вай бадбахт шуд вай худозада шуд ту худозада нашав охи ту ҳақорат накун мо он ҳақорат мекарагӣ шаву далид мекунем мера оилаи ҳусайнзодаҳоро мешиносӣ аз Симиган кӣ боша ҳусайнзода Симиган мизроб оилаи ҳусайнзодаҳо хоб беақл шаву далид кардисем ку беақло шаву далид кардисем кадоме беақлай дигар аҳамиятш натин салом алейкум ака ҳамун қори муҳаммад куҷо шуд қори муҳаммад дар Москвае ку марчуки свет неста ака не свет неста салом алейкум созем хуб ака ҳамеша алҳамдулилло раҳмат рамазон муборак бошин саломат боши ҳазора узбекча понимаешь не узбекча не понимаю узбекча не знаю узбекча не понимаю جای زیستن دل من منزلی یادی تو بود خب شو разреглай ага небили охранники не работали ака мегум ту юристи не ман муборак ёрдан не ман юрист нестам бародарои азиз салом алейкум ва алейкум Москва да майран шуморам зинда бошед меша алҳамдулиллоҳ состен шумо созен хубем бародарои азиз чӣ ҳол дорен хоб салом ва алейкум бозор шидестай ҳозирам дар пеши мос исмоил о шидестай бозор шидестай бо омадам бо биё хуш омадӣ хоб хуш омадед чужи слава имран ва салом алейкум ва алейкум хушак омадӣ диларом ва алейкум дилноза саломат гуфт дилноза кияй дилноза кияй халид абдулло дилноза кӣ боша ака исмоил мара шинохти ма додари майклам додари баҳодурӣ документ мекунаку майкл кияй додари баҳодурӣ кӣ боша баҳодур документ не нашинохтум имрон азизов нашинохтум салом алейкум ака рамазон қатиб саломат бошӣ салом алейкум бародаро ватан тенҷай алҳамдулиллоҳ ватан тенҷай хуба пештон фонарик овардум ки кор намекуна чӣ рӯшанӣ намекуна уқасос заряд надошта зарядаш кам я фонарик овардам гуфтам фонарикма рӯшанӣ кунам ки нашуд куштум шабо свет нестай фонарикҳоам заряд надорам дигар дилором кӣ бошанд дилором як администра як шеър бихон як шеър хонам гап нест чӣ шеър хонам ин китоби дар пешим як китоб ҳамин китоб меёбам ягон шеър мехонам хоб дар бораи чӣ шеър хонам ку гап занем нигоҳ ки чӣ нависондагиаш шоир хусрави деҳлавӣ нависондагиаш хусрав ба сухан гарчи туро бозор аст он гуфти туро низ ҳадду канор аст то кай гӯӣ ки гуфти ман бисёр аст бисёр магӯ ки хомӯшӣ ҳам хушкор аст ин шеър барои ман дад душмани худро набояд зад табар гар тавонӣ кушт ӯро бо шакар ҳар кӣ бошад туршрӯй талхгӯй дӯстон аз вай бигардонанд рӯй он ки қаззоб асту мегӯяд дурӯғ нест ӯро дар вафодорӣ фурӯғ ҷуз ҳадиси рост ба мардум магӯй то нагардад обрӯят оби ҷӯй фаҳмидем душманта мега ба сухани хуб гавзан ба табар душманта накуш мега ба шакар куш душмана гапи хуб қати куштан дар кора гапи ганда қати не یعنی می آدمایی که حقارت میکنن کو شما را گپی خوب قطعی فهموندن در کار با گپی گن به روشنی هم چهرهتون چهره نورانی روشنه سلامت باش здравствуйте как бы قرطب هست قرطب بله هست اسماعیل فهمیدی بهادر مرد کدام بهادر هم میگفته باشن اینا حسین اکرم سوید نیست نه سوید نیست دیلارم شما همینجا استه мода пешин як вақт акаҷон дар бозори садови кафе ваҳдат кушода будем не ман нестам кушода будем акай баҳодур
فهمیدم شناختم پیشین قضا نیالی وقت از پخته شعر خواند. راست کن اجزات را از راستان، سر مکش ای راست رو زان آستان. هر آن کس که مغزش بود با شتاب، فراوان سخن باشد و دریاب. دیگر گفت روشن روان آن کسی که کوته گوید به من بسی. چو گفتار بیهوده بسیار گشت، سخنگوی در انجمن خوار گشت. به دانش بود جان و دل را فروغ، نگر تا نگردد به گرد دروغ. سخن نام گوی ای جهان دیده مرد، میالای لب را به گفتار سرد. فهمیدی؟ این ابوالقاسم فردوسی گفته. ای بچه سخنای ابوالقاسم فردوسی را بینین چقدر نویسنده کمال الدین بینایی که بگذر از شیوه دلازاری، جهد کن تا دل به دست داری. فهمیدی؟ خب باشیده برات زنده باشی مسکو ده. من قرطاب هسته بریم هسته قرطاب در قرطاب خانه اسماعیل هسته. اسماعیل در خانه رادیو دارین؟ نه رادیو ندارین. اکا یا وقت در بازار صداوی کافه وحدت که شده بودیم. فهمیدم شناختم ها دلارم نماز مهمان خانه ملدیس. بچه سوید نداری؟ نه سوید نیست ها. سلام علیکم و سلام الحمد. شما در کجا؟ من در تاجیکستان. اکم شناختی اکم شناختم برادر جان. دلارم این میره ننویسم. واتساپ داری دختر؟ شناسایی نکنین که ولی اما تودلید میکنم همینجا. دایی بهار یک یگانجا تماشا سایر گشت گفتنی نیست شما ده. مایل اکم الله نگهبان با میدونیم انشالله. شعر نیست نه اسماعیل همون شعر تا یک میخوندی براجان شعر پلنگ ده. کدام شعر در نظر داری؟ اکا اسماعیل اولوچا گلی بودم استغفرالله. گاده ایچی کتابای برادر مون شعر تا گپو ده جواب دادستم کو برادر جان جواب دادستم. این یک کتاب همینجا در پیشم بود همین خوانده سبدم. شعرهای زور داره. این کتابی آدابنامه خوندگی یکم بار آدابنامه. کتابی بمعنی نه گپ نگو. کتابی چه خیلی بمعنی. کتابی آدابنامه به حق قصه خوب داره. بچه شما خیلی نگین کتاب یگان وقت کتاب بمعنی نگین. اسماعیل فهمیدی بهادر مرد. کدام بهادر در نظر داری برادر؟ احمق میخواند. استغفرالله گو دیوانه که نخوا کتاب احمق خونه. در کتاب مقدس قرآن اولین آیه که نازل شد در پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم این سوره اقرا یعنی بخوان. فهمیدی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان من علم. شما بلاگیرا آداب نمیگیرین. استغفرالله گویی گپ نگو برادر جان. کتابی ناز در سالن خشوته کدوم بود را میگفته باشه این که اسماعیل و به افغان سوید نداره. не свет надо. Ами савол я чи пирсенда барода. Послушай, брат, ты сидишь в эфире и на книгу пялишься, не признаешь людей. Порядочный человек, когда выключает прямой эфир, он общается с людьми. Если тебе книга важна, выключай эфир и сиди, читай свою книгу. Не важно, кто я. Чак-чак дорам куз, жавоб додистам ку бародар табак мекард. گفتن میگیره دلارم شناسم. چند شناسی بهادر داری؟ شناسی بهادر یا همسینف مای بهادر شناس یا محشر شناسی بهادر دارم برادر جان. سوزای کدام بهادر میگفته باشه؟ خالد عبدالله یا محشر بهادر شناس دارم.
شعری تقصیر آوره بخون شعر پلان چی با جواب نمیتی جواب دادیسم محمد SPB جواب دادیسم کو خیری غریبان خودم در ماه شریف رمضان بدبخت خدا زده الله خورد کنه با نام تا حابیل ماندی حابیل صدقه نام حابیل شوی تو نام تا قابیل مان هم دی حابیل مثل تی وای نداشت استغفرالله که گپا نگو خالد عبدالله دیوانه ای تو حاجی زنده ای ساق سلامت ای گپا نگو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سلام علیکم بابا اسماعیل ساز خوبی کارات خوبم پدر و مادر چه خیلی سازه خوبه الحمدلله میشورم میر ممرد اکتاتی ویدیوش پرمایفی ای تاجیکی گازه من نمیده من اسماعیل تاجیک سازی اکا اسماعیل چو کدی الحمدلله ساز خوب شتو پریس خودت هیچی هم تو صحبت داره همین روز گذشت ای دروغ نگو نه من ای تو پیش حاضر ایدم برو آمدم قطعی همسینفام 1 ساعت 2 ساعت صحبت کردم با خستم آمدم استغفرالله گو ای بدبخت لعین ای مربع مرز سگی لعین تو مرد بچت باشی نمره تلفن تمام ده من میرم دهان تمش کنم به گاوزنی مردی یک به یک میزنی بیا آدرسات تمانده با همین گاوزنی ده که کلت دکونود نزنم نمیمونم میمون در ماه شریف رمضان دهان منکو که پادا قرطوی بزیر میکنم تا ولی حرام این من در گپای ما در جواب میدم جواب داده سه محمد SPB جواب داده کامی حقارت میکنن در ماه شریف رمضان بالا به عقلان چی خیلی حقارت میکنن دیوانن بیا ته آدرسات آخی حابیل نویساندگی قسم نخوره بدبخت لعین و تو چقدر نام الله را میگیری ایدامش با حقارت میکنی ای سگ لعین به این تربیه دادگی اوتا داری اوچا داری پدر و مادر تربیه دادگی تا بدبخت الحمدلله همه سازه خوبه استغفرالله گو مسلمه هاشیمه و میگه پناه نویس مسلمه به عقلت یک کس به عقل شد یک کس دیگه آدم میشه جای کار حالی ای بدبخت من در تاجیکستانم در روسیه نیستم من به جای کارم امرام در همون جای کارم تر مار دا تمش کنم فهمیدی تو تینمی تو باری آدم کو یا مرغی پس اکرانه فهمیدی نمره تلفنی من گیر تو آدرسات من داده من در همین تاجیکستانم در تاجیکستان باشی در تاجیکستان در روسیه باشی در روسیه بعد من میرم دندانو تمه کنم فهمیدی حرام مار دا تپچق میکنم به یک خورات کنیم اکای قوقش اهمیت نده همشه به خدا بسپر بی عقلی چه خیلی قرطوی بی تو برای پای قرطو بشه گومه کوی در افیر من در تاجیکستان افیر کردم نمی فورتا برو دف شو خی بیگ مراد سید احمد در افیرت قتل انگاری خوانده بودی کو مرده پرست گفته حیرانم از مرام این مردم پست این طایفه زنده کشی مرده پرست تا هست بزیلت بکشندد به جفا تا مرد به عزت ببرندد روی دست فهمیدی من حیران قابل آقای مادر شرط خمره آخه پاد یا خیلشه میگی من مجبور کشیدم در این همه افیر دوران که بیا تو در افیر قطعی من صحبت که ای انسانی خوب نمیفروته افیری من برو را آخی من ترا زوره نکردم یا یگان تو تا نکشیدم نگرفتم نوردم در این افیرم که بیا در افیری من قطعی من جنگ کنو قطعی من صحبت کنو یا که دید رو افیری من تماشا کن محکلو دست برو گم شو آبیل یک بار نشان دادیم بس ایجا جای دشتم کردن نیست آه یک گوی یک بار خورد کردی بس یا برو گم شو سکجی شو که جای توجیکستان من از شهر وعده در دهه سی میگن چه اون گوارید اون گپای بزید شیرخانه مکن غیبت که غیبت حرام است که گفتاری تو در غیبت خیلی بدم شعر اون برو مدبون سنده نیک یابو بد مکن زینهار
که بد و نیک باز خواهی دید. فهمیدی؟ بد نکن که بد نه. اگرچه عقلت است با عقل دیگر، یار باش و مشورت کن ای پسر. با دو عقل از بلاها وارهی، پای خود بر اوج گردونها نهی. یعنی برای دوستی گپ زده است. دوست چه میگه؟ از آن لب حکایت شنیدن خوش است، سخنهای شیرین بغایت خوش است. حقارت نکنه که اسماعیل که تیر میزنه. اسماعیل با دختری دندان شده. نه دختری دندان نیستم کو. او تبیا مردم چوکرای مردم خوشروی کو مردم. اوه سگی مورا بی پاد رنگی گرگای روژاش. تاکو ای اوزوما کشتم گاز سالیگو نکردم میکروفونا. نه دیدم برادر دیدم تربیه نگرفته که همینطوری شما چی گناه دارین که هر گاه گفته سناخت ناموس داشته باشید. چی به همین بیچاره چی گفته هم موقتی گفته خندیده است زنده باشید. نه دیدم اوزوما او معلمی همراه قلف باردین میشناس. همراه قلف رجمرو دا میشناسم برادر میدونم شیر خان. گفت دسته ما ایو دوبرو ده بشناس. بله میشناسم. افیر ده میکروفون کشتم گاز استم. اسماعیل ای همی جنگ و دعوا ده یگان خبر خوش بیاوی برای مهاجران پیشنهاد کنی. چه میکنه بابا اسماعیل؟ جنگ دعوا ندارم کو برادر جان. صحبت سلام علیکم اکا اسماعیل آزاد نیست. آزاد ما گریان کنم مایلش خواهی من برامدم. زنده باشی محمد SPB. سلامت باشی خشم براد یای تگ نیوز вообще понимаю. جنایدلو رستم کو رستم در همین قشلاقه برادرو آدمی که حقارت میکنه بلاک کنی بهتر میشه. سلام سگت نشان ندادی. سگ نشان دادم رفت سگ بیرون رفت. سگی ما نیست سگ همسایه کمه. خب شیر خانه یک قرطاب دستافکه کن من جو برادر نظمی میشه. الحمدلله رحمت پریویت. ای برادرای عزیزی صحبت کردیم. خیلی صحبت کردیم باور کن. انا خیلی صحبت ها چند قبل نکردیم رو چند روز بود. 2 روز افیر کردم خیلی صحبت کردم. دوست مشمار آن که در نعمت زند، لافی یاری و برادر خواندگی. دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی. فهمیدین؟ دل اگر آیدد روز غم پیش، چو یار باشدت غمخوار غم نیست. برای روز مهنت یار باید، وگرنه روز راحت یار کم نیست.
فهمیده نه دوست را انتخاب کنین که در روزی انا مهنت در برتون باشه، در روزی راحت یار کم نیست. میگن این شعر جامی گفته، جامی عبدالرحمن جامی. پادشاه پسر به مکتب داد، لوح سیمینش به کنار نهاد، به سر لوح او نوشته به زر، جبر استاد به از مهر پدر. اوزی اکیجازی استاد شط شب میکنن، طلبو معلم محتل یک گپ نگفته میزنن شط معلمه. اسماعیل اخیر کار بود نکردین که شما هم بلاگر شدین و کاری ما شما ده غلطی. چی کار برادر؟ کلوب فرخور نورک چی کار بوده؟ شام ساعت چنده میشه؟ 19:58. 19:55 ده. Привет, как дела? Все нормально, алхамдулилlah. А бача 18:55. А бача смана хурди дар ин баҳор ягон бор. О хурдум, смана хурдум. Овоз нест, овоз аста кто по нации таджик. Ты откуда? Таджикистан. Что за язык? Таджикский язык. Ака Исмоил дар ватани? Бале дар ватан. Ҷинай ту дӯст ё душман? Дӯст бародарҷон. Овоз ҳаст? Бале ҳаста. Ман душмани ягон кас нестам, ягон касда душманирам надорам. دشمن ندارم، دشمنی هم ندارم. یک شبه آن بند که موش گفت پیر خورده انسان شیر خام، خام تا عمر است او در زندگی. سبزه حیرت دمید از سینم، همچو از بنیاد خاک در بهار. خورده سعدی شیر خام نیز لیک، کی چو تاریخ دیده پختکار. لیک در ایام طفلی های من، خشک بوده چشم پیستانی من. داده شیرش اندک همسایه، ماندم زین روی همچون غوره خام. همچو سعدی و ابن سینای بزرگ، پختکاری بیش دارد روزگار. لاجرم کس شیر خام مادر است، پختگی مردمان پختکار. به قدر مادراتون رسین. هر یک گپی که میزنیم، هر یک داناگی و شستریکی که میکنیم، فراموش نکنین که سرچشمش ای همو پیستان گرم مادر، ای همو بغل آغوش مادر. مادر فرشته بود ولی بال و پر نداشت، شاید که داشت لیک خود خبر نداشت. اگر دوست باشی چی به پولا نگذراندی؟ پولی چی را؟ دابر دل یا تتاجیک یزیگ نزنه کدام پولا نگذراندم دابر دل. اسماعیل ساز خوبی براد یا خدمت نمیکنی؟ چی خدمت؟ به خدا آواز تو نامه آوازای چی تیپاید نید نیپاید ما داوز حیفی سلام شاو تاجیکستان. улуғбеги гапа назан рустама бугӯ ёғонӣ кофтест айта. Кия ёғонӣ? Чува торикай? Торик нестай ку созай. Як шеъри хуб бе китоб хон. Чува обсуждайте. Ёғонӣ кияй? Ёғонӣ, ёғонӣ, ёғонӣ. Ёғонӣ Хуршед боша? Рустама бугӯ ёғонӣ кофтест айта. Чува обсуждайте где? Баъд дӯстӣ да плай? Пули Ҳайдара. Пули Ҳайдара? пули Ҳайдар, наоборот Ҳайдар пули моро надодага. Покровску, какое мнение? Ничего не могу сказать по русским языкам, но по-таджикски я своего мнения уже сказал. Охи, бечора чи ҷанг дора қати ҳамамон яхе газиста. Кем ты занимаешься? Ичи бекор хуҷа. Ассалому алейкум ва алейкум. Ака аю одамои тоҷик ичи нафаҳмиди одамое ки Россияро крокус Россияро ба тиркафонан ку. Рости гап ҳичи гапам нафаҳмидам ози ҳамкурсуш. Кияй ҳамкурсуш? Салому алейкум ва алейкум ассалом. ҳама фаҳмидем ки шумо 95% барои шиканбои хитон миллата мефурӯшед. Астағфирулло, кулоб миллата кай фурӯхт? Ҳайда тӯйда нагзаронди. Охи Тоҷикистон омадагӣ будум? Ай ки ҷо мегзаронам? Тоҷикистон омада иста будум. Ба Ҳайдара да тӯй нагзаронем гуфта дӯст намешем.
гапи одаморо аҳамият натиҳака. Туи хабарат кардам, ҳайда нагзарондӣ. охир туи хабарат хабар кардӣ, ман бояд туя мерафтам, ба ҳайда медодам. Правильно? Ҳеч хеле туй бидай, туй набиё, неки ҳайда так гузарон. Исмоил, ты типа русский забыл, вырос вместе с русским и не знаешь язык. Не, ман намедонам, я русиро намедонам. На русском языке разговаривай, мы тоже хотим узнать в следующий раз, где будете или астагфируллах. Девонай, ты хеле менависем, ты где работаешь? Сагаде овчарка. Бобоҷону дигар. Охай, кулоб рафт дамо эфири бобоҷона мега поранавис. Чӣ да эфири ман дар омади нависонда сиёхӣ? Ҳат путат кари чокари. Ай ту дамо Қори Салоҳ хубай, ҳайдара гузарон. Ай Қори Салоҳ бародар тайохиш. Ай Аллоҳ, наметарсен шумо аромхӯрира беномусиро кай бас мекунӣ барои лайктона мефурӯшед. Астағфируллоҳ, коле оли ман кай гуфтам лайк мон? Ягон бор гуфтумуд лайк мон? Намон на лайк мон, на тамошо кун, на ҳичи ман зорат накара. Ман безорум ай лайк тамо аяму тамошо мекара гитра. Гум шав рав амиҷа дизлайк мон. Салом алейкум бародар, мо да Москва, Петербург тинҷа. Тинҷа Санкт Петербург тинҷа ма оз да Тоҷикистонум худум. Чукри нашидай да Моштепа. Не оли чукри нашидай. Чукри нашидай ози. Бе ман ҷомамо пушум я берун бро. охи там сабутилники ҳавоё ягон та дар пушти тоҷи гап назадагӣ намезанӣ. Не тор чурдак да чуа? Ман сабутилник худат баъд кори худо арахири чи ман сабутилник ягон кас нестам. Ман сабутилник кам нестам. И сабутилник шидарам наметавонам, барое ки ман бутулка хат сар кор надорам. Езжайте на родину, развивайте свою страну. Я на свою родину, вот смотри, вот это Таджикистан. Смотри. Я сейчас на своего деревни. Ты не думаешь, что я в Россию и где-нибудь. Во. Я в Таджикистане сейчас. Бе калучома пушум, калуч. Калучома пушум. Ох, духтабанози ман акҷо омадӣ? Ман ба сари ту нарафтестам. Бефара шидӣ? Задум та нагирифта охӣ? Оли ман туда як падарки чӣ оварагим та? Зодрузу да. О, пешакӣ овардам. Светотон нестай, шо мегӯен ватан ободай, алҳамдулиллах. Ватан ободай, алҳамдулиллах, свето ҳастай, мебиё светозӣ. И оводира би, боду ҳавора бин, ин боду ҳавош басае. Боду ҳавора би, тозагира бин. Ина дарахтако гул карян, дидӣ? Дарахто гул книда омадиян. Мегам ман Исмоил нести ку, хони мо наметава. Кришара қариб оварди, брат. Кришара қариб овардим, ойна. Кришара қариб овардим. Як нишонта кришара, ина криша. Кришара пачифрош монда, страпилоша задем амашо пачифрош монда оли. Привыкли без света, нет проблем нет у них. О, проблема неста. Омхта шидагем уже. Зури бад, брат.
زنده باشی هزار رحمت. ما уже умыхта шидагем парво надорем без света мегардем. борон сар кард, кам кам борон зеста, як ҷои бе борон да бестадурам. хоб кам кам борон. чо карӣ? аз то навододеси набурда будеша ирӯз. ай хушрӯ даротона хушрӯ маҳкам ки хунук нахӯра, ки шав хунук меша. ман ҳам худат вори стройка дорам, барои ҳамаи эфирота интерес мекунам. гап неста. машааллоҳ хонаи беҳтарин насиб кунам. Омин омин. ҳар рӯз промой мекунӣ ака? мекунам, қариб ҳар рӯз мекунам. ин столчи шиштанаки ман дид. қариб ҳар рӯз мекунам промой эфир. лампочкаҳои хитоӣ буромадаи заряд мемона, хонаҳошон равшан меша. рост мега. ҷиноятло номерои Рустама дорӣ? 94 22 40 42. зинда бошӣ. Саломат сахтон чико кадай пош чилоқ шуда. чилоқшавӣ спои саги ман акҷоди касе задайша. мошин задайша, мошин худо зада я ҳамсинфу мошин қати омадай задайша. Я ҳамсинф дорум, я хачибек дора, пад ба мошин задайша. чикоф сиёмина? шилхаву пудина? чӣ мекунӣ? пирашкӣ мекунӣ? биёр манда ба биёр манда. шилхаву пудина ам хел чин десиян. о не сиёмка накардем шумо. ҷиноятло номерои Рустама дорӣ? не устоай номерои Рустама дорум. 94 22 40 42. ҳоҷӣ чанд дар хона? 5 дар хона. 5 дар хона, як калидор, як ҳамон. манам хона кунам. проекти гизалай проекти хонӣ мекунем. ин хел дара, ина дара медроӣ? нигоҳ кун. ҳоли ба ман берун тра нишон тиём. короче нигоҳ кун. пеши хона хела дидӣ? ин як хонае, ин ду хонае, пеши хонаи ним хеле песниса ҳам хелай. короче ба меброӣ боло, дурун медроӣ. хоб нигоҳ кун. иҷа як хонае, ина иҷа як хона. дидӣ иҷа як хонае. ин иҷа ина ин дари калидора. дари главни калидор медроӣ. иҷа дари як хона, иҷа дари як хона, иҷа дари ҳамомай, иҷа хонаҳай. ин иҷа хонаи спальняй. хонаи спальня иҷа ба як хона дига дар пушт меҳмонхони калонай. як меҳмонхони 10 ба меҳмонхонаи 10 ба 3 ай. 10 ба 3.5. ай куҷои таҷики аст? яйси миган. хунук хурдуме, хунук шуд. чо табода ҳаво хунук шуда ирӯз. кабинет 14 нишон. кабинет 14 дивонаи кабинет 14 куҷа? кабинет 14 надорӣ. проекти аҷоиб. проекти аҷоиб. ман дар Россия будам, ин проекти рости дар TikTok я дар TikTok айсини пушти хонам. айсини пушти хона ҳоли бе борон аёхи бе айсини пушти хонарам нишон тиём. нигоҳ кун. ин меҳмонхонае. ҳоли бе ин меҳмонхонае. хоб ин ҳай трезоа иҷа кӯчае. ин меҳмонхона. ин дар медрои ин хел на ин дари меҳмонхонаро дидаи? ай пара дари меҳмонхонае. хел дари меҳмонхонаро медрои. ин иҷа чи ай? гардироб. ҷои патинка матинка буроривам хеле ай. ин иҷа як меҳмонхони калонае. як меҳмонхони калонае дар иҷа. як меҳмонхони 10 ба 3. короче ин чи ай? ин пушти хона. ин ошхона ва анҷомхона ва ҳоҷатхона ҳама чи дар ҳам парашай. короче проекти хидай ҳоҷӣ чанд ба чанд ай хона. хонам 15 ба 11. 15 ба 11 ай хони ман.
дарозиш 15 خیلیش 11 بارکیش من دختر نیستم کو کسالیو را که خیلی بچه یخ کردم زور بوده اینجا کجای تاجیکستان است سیمیگنج اوی خانه های پدری ما چپا کرگیم نمیامده خون یخ کردم بیرون با امیدی روشنی برامدنم یخ کردم شده میگی زمستان شده نمیدونم خدا نصیبت کنه فقط توی تماشا باشه آمین همین روز چوتا بعد یا بید янамуд хна кашид ки меги барф мезана озӣ не гап намезанам бародар хати маъруф саломат бошӣ духтарҷон насиб боша ина кай ҷазир мекунӣ ки пага пагада намеёванча касалиҳо омадестиян киҷода қабул мекунӣ не касалӣ пасалӣ хеле чизо мо қабул намекунем вай духтар дига одамоанку ман духтар нестам чӣ гапу хабару айку нависонен ягон чи дига вай свет биёр бар бозӣ кун исм меган буда куҷояд дар тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат як қишлоқи калон аст Симиганҷ акаҷон чӣ ба ватсаптона сахранӣ кардам дига кас ҷавоб метавад вай додармай додармай хидмам ҷавоб метем вай авиакассамон ай номрои авиакассамон солу чиаҷинала вазир накин нарезонем мара ҳамара мерезони озивай монда оҷа бад давҷа бозӣ кун гармӣ шидай торик каравот ҷои таб гарм буд чанд рӯз буд гарм буд ҳаво беҳад гарми хушрӯ шуд ҳамин рӯз хунук шудай бо чота ганда хунук шудай озӣ шаб шудай тоҷикистонда сол ҳайвон будай соли ту чия ягане берун рӯшанай ман дири хона дуромадам барои авай дири хона да гарм чия дири хона торикай берун рӯшанай касалиёро пеши маъруфи кал рой мекунем хай панотон ба худо бародарои азиз алло ёру мададгортон эфира мекишем барое ки бовар кунед хеле шо чахчах дорем ин мегабайт монамбуд мешозӣ тоҷикистон ҳами хеле мегабайт қатъя чанд саат шуд промо эфир карагем бо ягон рӯзи дига иншаалло гап мезанем суҳбат мекунем фамилия чия исмоилов салом акаи исмоил ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ амтж зинда бошен амтж хай панотон ба худо бародаро мекишем эфира бо ягон рӯзи дига чахчах мекунем не ози сар нашудай навбату симкарта чия чанд гигабайт мета симкартам билайнай билайнай 100 сомон мегузаронам шад намедонам чанд қимати аст короче 100 сомай билайни 100 сомай худо нигаҳбони илтиҳои нағз дар шон саломат бошин ҳазор раҳмат иштиёйна шумодам ҳам хе ватсаптона сахранӣ кардам дига кас ҷавоб метавад додармай вай додарам кабинет чодурда доктор дар кора
хай панотон ба худо зинда бошене бародаро. давай алло нигаҳбон то ман киштума кефира